ya yes eh. Omo ya me nsa ba ko invest we ni ba. Why na happen? Emanu Franka. Enti ba ko free man ha o mami enti ba ko free man ha. Ma me ka se obi free mo. Asam me nka so obi free bibisa say baba ha me but me nka so on free. Enya. Asam ne ba me se me fra pa me fra bu se na nu masam. Tie. Asam ne ba ye no me fra pa me fra wan peke me ko. Me nka say wo si obi free. Na emu. What dey oba ne kan ye. Oba no call na ye ne ye what Sister, what ha no ma ka chem so oni nyam. Metimi. So ba sister oni nyam. Sister abre nu ma akwa na kan ya. Mato akwashi tini ade mato gu wanyina. Metimi akwa sa aba. Why ade? Sa na oba tan bia be. But say o sister mo ka cho say na ka say me papa na ka chem say. Go ni ntimi ntua sa school fees no. Enti no, wo de bibi ba ya me de me support no. Aduane ni ade nyina me support no. O say mba ni biyo. Franka da so ya oba o. Franka da so. Na wo ma me na oba na benye me ba no. What me adina ka say. Mo ka o masem. Ento kwa na ba na masa ma ni nyina ba ya. Mo ka na everybody get problem bia. Say Franka da so ya oba o. Boy, asem TV and Kosiri, a new briefy and Kosiri. I bless from the day I met you. You are the only sugar in my cocoa. Only no be true. Me pa sure da bi ante. On za oba ya make nyina me say wa na wa kopa o ho asem. Wa na watu ba no watom. Hey, fantabulous Friday. Good afternoon. Ahaya Akoma 87.9 and Facebook ne Akoma 87.9, YouTube Akoma FM and yadamu live ewo nua TV so ne yaba be sommo Akoma mu nsem dwumadie ene ye de brama ne ye the Friday edition ene ene me ho ayefe yie ye di yie ka asem a me ho ayefe na emum ma me nkoma bedwafo ho na me mo akwa ba efise ne aha ye hyepa adwoa nana ya wo ho tesen nyame adom me ho ye pa na wo so yi nyame gusu hwe ye nso den na ekoso ade a chi e de ne edi afe ene ye sweet Friday akrante ne ma ye di wachi o pretu ye ni ma ye bewe sawo o kasi ye ntwam susu ani ye twam okay ene me pratu enim mesia ye ready. Our God is Otokonadu. When he talks, he does. And the road is fantabruta and fantastically. Otumuse. Etumbo. Etumuro. Etumoda. De dewani. Oso de. Tusamyewu. Osuwa. Chezeze de mecho. Ai, udibem. Boko de. Aka shaking bi en matam for na ebre. Omo be koso abre. Osha from Joade ibesi fiade ya. Bibia dem. So say emai mi no me name's Mwashada an African well. Sa won so abo African way. Ai. Come on now odi duo ashase ye. Ai say and na chese wo son kura Owusuaa. Na say man say boy. No shaking. Baby, I would have the road is already clear. And now be preach ana. Me preach enyumre. Oh, okay. Time here saying 9 o'clock. Okay. Ana ochina enyumre nso 9 o'clock. Okay. Ti aha any baby yeseso bi ati. Okay. Ti wuti awie program wi amenyim free honko baby because can bro for mama. Oh, if you unse me catch us brofon de meka ya me starting we kire ho na achire me pesa o kire say ochina ye tomorrow. Ochina tomorrow. Nti kan so ochina 9 AM na PM. Nti kan brofo. Me kai say sofu bi e frɛ no Emmanuel Koku Apreku. Na ose tama onyankopon frɛ no no. Ose Apreku my daughter. Bempah no ose Apreku. The whole world enani din. Ti me ka brofo age se me dwene ho pa ansa no maka. Na me dan mi din. Edi enyumre. Eye 9 PM. Okay. Eye enne Friday. We should listen to Reverend Sia Major Prophet Sia Apostle Dr. Apai Life. I want to ask, what's the meaning of Sia? Sia means
the one can see past, present, and Papa Kono come home. Can you please give us location to your church? My office. Okay. My office is Yero. If you want to come to my place, okay. Tomorrow is Saturday. Okay. I'm doing counseling and consultation. Go. In the morning from 5 a.m. And I close 12 p.m. Okay. And Sunday I have church service. The title of the church service is After Church. After church. After church. Okay. If you go to your church in the morning, you'll come to my place for bonus. Okay, so what time do you start? I start 2 o'clock. 2 o'clock. And I close PM. Yeah, I close 6 o'clock. Okay. And that day, if your head is cut off or come back. Papa, now I can brofu. Mama Nsem ma papa. Peggy bon Nsem ma papa. And papa re brofu. Producer and patron can person is original ho. Na ene de wa Beluchi. Empese. Rasta ho fe. Oh yeah papa. Men sorry kakra. Me pese o mo hwe de Vicky fashion line. Esiesie me ho. Ama me ho ayefe. Patro bra Facebook live no so. Say maba wa ye say you know fata yo kata hu sie no. Na de we so paso ha ukọ kakra na wo twi. Ukọ kakra na wo twi wa hwe me. Ene hwe me. Ene keke. Kopambi. Papa we Vicky fashion line. Omo wo santase. Omo ena esiesie me fe. Ompam niema bebre ayefro niema chese bibia bi. Omo nsa no so efe. No omo ye design omo timi pam atade bi ase already made. Okay. Enti awie Vicky fashion line me chiamo pa wona won kwala da kwame me chiamo nyina wo pesa ofre omo na omo pam atade for program anasa o de ware wo di tu kwan o wa brochire kra wo de fa number no de ehia ne se wo de picture be send wo mo anasa wa wo measurement a wo de be send wo mo be pam ama kama omo disappointing so omo nye tailor for na omo disappoint ni bi enti from was 0202 066 520 0202 066 520 omo chira kwan e wo santa se ofre omo a omo beje wo so fe wo so ama won so wajuju ho omaye judgment ama onso ho aye fese ne ene mete yiro sensroma no afei manim ai unim za sister we die me di manim hyanensa osiesie me ho mame ankasa me hu ze afnai me ma me wo me 9 months na me ho ye fe beauty diva salon rasta ene wa ba adwuma na me ha me wate jantokwa no Beauty Diva Salon ono ena wa making me up fe o hwehwe Beauty Diva ekira kwan a owo Atonsu High School Junction honomo ena wo behu no oye wigs oye makeup o sanso eje nkwala kire o mo adwuma enti frɛ no e wo 0243 680 794 0243 680 794 na one wo entwetwe nkomo na wo nso so enya chese wo ho enye fe mekai mo se endra ye hye enkomodie bi ase wa ha nene ye toaso enti mama sister ya bone tofa na fe mako be men na so na yetie ono nso so na no asem Rita Ofori enra ye ne no etwetwe nkomo Rita madam mpacho na Friday na ebojae enti mesraw enye mpacho mena debi ene
me pese ubiem na okasa na mete na Rita na se wo hye niema sa Rita teniema so Beluchi nkampasa Rita sorry Rita senti na akasa na ye sei no chasa obesi ehu de oteso na na wo ya fe wo de sorry kakra na menhwe chasa ne bra kofi banti wa shada package niema ada na otu sinti dua sa Beluchi chasa na Rita bra kofi banti wa shada package niema na betu sinti dua wo de asọ na bra ma wo se bra kofi hwe bra kofi ahwe sa bra kofi wa hwefa akosa wa hwefa akosa ei bra kofi ahwefa akosa Rita sore kakra etiefo se no mo enhu yi sore kakra ye Rita nie 360 cash bra kofi hwe Hey! Where tundra say? Ma moto latest car no pato where tundra say? Rita, enu asema wo de beda yo bono tofa ma ye ni nyina aka ho na reduce tension no. Enra me ba ha de ma sitire mu nkoma se yakowie me ma ne yedi so. Ebeto omonim. Na shase ma ye ebia na enro obi anhwe nti asem no nefa kwaku atabranti ebia odi shase usi so na wonyem ye shase free ho ushia be ma bi usu adwuma ushia be ma bi boni nyina atofa na me ne ma wofo wa abu akwa ho na me wie school okay nti no emra me wie school ni ye babet na ebija nkwanta okay ho munu na me ye se mpese mesu adwuma kakra na efiedin nti no na no kra adwuma suamu no na ma enafom nti no mikohu madam bia me ne di nkoma oye se obebo ma adwuma suanim but me ye adwuma efie adwuma de aboa no nkakra nti no san hihye ni mu ana na me wa adwuma suanim mu ana at the same time so na meton kusua okay anopa me sori na me kofa ne poultry farmer na me de agu pan mu kwa achini nti me pon ade menya no na me di bia be ye aduane na me di bi so kwa adwuma mu na me de akọ adwuma nkopim se me pon to da me pon ba fie kura no kwase me di me di kura ya na eden ena ekodrum pempensuo bi se owura me ne tena im di kan ne tena ata ne eti wa adam papa no nyinsen kobe na nyinsen ni be mu no be ma no papa emra papa no asem ni kodru de nim no de to manim se me maame mo be ma no warning se ompam mi free ho no na me nya adwuma be ma no so nya adwuma o de behwe me enti papa no na me ko fie ho ana o mama ni nka ho me kom maame mo so mo so eja majeje mu nti na ma be kan zizie mu ana me hu de meye enu mu ana nya me ncha de me ko hia owura kwaku ata na o ye mesi ni kofiata na o ye mesi ni pa sorry sata ma mihia no na meton kosua eno na mepon ana me sade ko me ko adwuma no nti mu na mihia no de pasem to manim me bo asem ni mu anyina ne se one ne tena me ne tena ma o hwe me ma me wo ye okay ena me ne no so ewo akraba ko eche se me mana ko ye miinu okay na bronya bosu wietwam ne kwaku atai ba se obeje ne ba enti ne koba se wo se ye frɛ owura kofiata ni de to dani mu se asem se na nipa no wa ba beka no nso de wo de kan wo de yaba ti ye de to nani mu no so on na ahwe akora na from day 1 a ye nya ye dance ye wo ho enti obeje 360 billion sika o kan na sa akoye 360 billion yeah enti na akoye ase atwima mentwe sika we de eson sika we de do so ne ade a na be ma no so on me ne wo ye no kwaku ata no ono so ye se scan onya enti afei ofra mi bia kwaku ata ne frɛ me wo se kofi ata abonu dua me so kofi ata me ne tia me husu abodua da okay me husu abie na no abodua enti no okasa na eye me nwanwa kakra ba okasa isan se me ye batan na enkra wo mentem na obi a me no wo ba
na wo say friends you abodua say bi asem na aba say no na ha me enti me frɛ na minya abotre na makoma tua so na me na ko so a wo frɛ na ha me frɛ Kofi Atansa me confirm ya na me no entokwanto sa kwasa na fa abotre mi sa no on so abana nte sa me modua but still Kofi Atansa ne papa insist say still bla na bodua enti ekoso ato asumpre nu de to sumpre nu no ne wo fa bi wo Kofi Atansa wo fa bi wo akye ase mine ne ye konfo na mine ye say duabo no no abesom no adane na edikan kopie osumankwa ahene ho ena na ye say emema ni mi no fa no ni nyina obi amfa 7 million mla no mo na ni dua no ba Kofi Atansa ye so obi prin na chika krave san say dane fu ni mu enti woniska ti otu sheda Kofi Atansa no da bi Kofi okay otu sheda eda ni duru ho no ma nti omu bia anka say bia eda say ni ebekọ ana say eda say ni ebekọ ti wo ha na kwaku ni fra me say ne wo fa ne say obeso dua ni mu no adane enti memra ena me koy na jamai no na nim ahonhom nsem nim na mamara obeye ena wo ye wie no si o bibia ni honom ti mai ne ka se bibia ni hone de me de nim se aja duabo na nka na esi kwan se wuntimi ma obeska ba se duabo na free ho dia problem bia so ne de eni ho and so still ofre no na obusa sika fa akra no ho a o se o yi sika de ma akra na busuafo se be ma no bebo ni dua ku no eya hwan na ka sa Kofi Atansa okay enti na asem no ye metirimu na kakra na me de to me maame manim no mso ene sa de a memfa nkosuma nkwan ho back na mse da bi ti me bra so eye adwumo kyera de wasa so ye adwuma wo radio station baako na me de to nanim no ofre me ma ni mienu nyina ene o mo kasa na oti afanu ne kasa ye mu na Kofi Atansa kase ono de wo modua na be ma na aye na dwen se on hwa akra ni because of sikaninti why na dwen so on hwa akra no ono kwaku no so gina de ogina se chenchi na atwan be ma na bonudua okay me nim hunhum asem me de me bayi yedie na me hia me ti me ne no me ba ha me yedwato na me de ma Kofi Atansa se eye nipa na efom dia babia no mesre no onya amanenka na akra no baby a ofa akra ni free ye hu se na me ye moboro no ofa mi free hwa akra ni bepim se mpempenso no onto asomfa akra ni se ne ba na on hwa akra okay ye beba honom na ene no me wo nsem bebre a mebisa ye wura Kofi Atansa nso me pese ono nso so ka ne de papa me mo akwaba na pacho na ho ye de say no program utie kakra ye na otwetwe nkomo nso so ye da se odi ni di ama ye na waba mesra ababa we ebrebe na uhia no setena motena ye mpacho ka ho asem kakra kire we de atiefo mutiem nyina eya no akasa vim so e wo mic no mama okay atiefo mutiem ana wiei kakra bi kan se obi tunyu bi say kansi didaida wada don se den Samson Delilah dada mi pa na me hu se Samson no onyi mi na magimi ne pa obi a wo de hye wasem na yes Samson no ya mi na magimi pa mi ni Samson no mi na magimi pa ye eni se mi hia ba yi awo bi jan kwanta na osua adwuma ba no oton kusia sero kana tenapa mi ko adwuma no na opra wo manim na me e person tunanim no so okay ondi osua adwuma ti ma me ne ko ma me ne papa ho na mka se ni hwem kra mehwe no eye na yisua no mehwe no ti mi ne oba me chen be 2 weeks na se da bi so obi be di ho a e wo se wo ko hu abusua de bia se bia BBC a mi ko ama nyemobo na mko hu abusua ma meje me first kama ndi o se no manyina be gumo be 2 stamp pepe no manyina na minim se wonyim so wonyim na minim me no ti kama bibia na me ko boko kokoko no na se ko nyima na se ko me ka se krachi mi bai wonyim ma me ji kokoko no ye tonam echi edin saka ho no ma me ni sisters mienu e mo America se mo hwes de onua na kutwa na ye waje mo no nyam e ma panyin na wedi na chi wo su papa e freda ma wo su pa e na ja kekan ke nsase na ye bae me no ti kama ti da kro nyum bi mi firi adwuma ba mi didi 17 mi kama mi didi mi ti abonti wo jejeje am se
na dia na kosi na ja because to phone mam enam se me pa che ho ani ana obo ni din kire me nam so se bi kropo na katobo na se da wudi dia tem min pesa meka tem dia no fidie so ehu hia se meka because wodi dia obaya tempa ye pa enam so wo hefa no so adam papa no so me aka se me follow aba ho saya no kura se wo na wo na nyima me di wade bo se dia me so no magima de timi no obai ko ma me dinka ko ma me ho ana ma me ka kire me se won de boy ne ban ho na boy na nka se aben na ja no bi wo ha wo din sensem fun onunum santi na enye no kura se no so ki ti me ma we se no man kranse me ko be ma no na ko be ma no me ko be ma no me ko to o papa na o papa se wo frɛ ne banaba o frɛ na enu yi be no bedu yi na e ko tena se wo malam efie ti tena se me de sasem no bia na papa no sɔre se won de o ba se nyonu na nyima de bentina o rashi na papa no sɔre ko yi ti me frɛ papa frɛ papa no wa me tena sem no na jamani malam ene guy ne boy stu bi ti sheso ena me busa boy se busa 2 times sa wo se oni abran nanim wo se ai wo ni abran nyam so okay sa wona nanyim de dia minu kwa me fa so media minim nanyim de minu kwa me fa so ena se atay guja me kwan ya ban kwa se media minim se minin nanyim okay na se mitie wo nkasa mu a wo hia no wan kan kire wo se wonyim ana wona ne tena ma akɔbɔ kokoko ewie echire ntina osanka papa ma me ka kire me se san banyima ko so ka kire se krachi me ban wonyim ndi kokoko no bobo enyeye wo hwe makɔbɔ kokoko na wie ntimi ko abranti ntimi na se yenko gya me kwan na se gwagu midem nu se me no ba nanyim wo so nanyim ede na obefa be hu se wo no ba nanyim ana o kire me nso wo de bɛkɔ abigya nkwantan hene ho ana se ja chin na nam to fine fako udu kwa me no ba nyina de ye beba na de me meka no ana de oba no beka ne ehu se wo di am de wa de be ma hu boy ni biem ma hu ni biem na yes ni na fia ye bedi bronya ma ka be tu se bedi bronya na me frɛ oba se ma bra wo ye hu ani timo 6 million me de bra na de tomo ani akoko na ye man kura no e kon do mba bi se mo ko gyina krofo bia ne so ana se brata me no wonkomo na so kasa mitie na so ai adana ntukwa na no ni boy ni kun nyina no e wo fon so na me baji ye nyina no na boy no nyi se ne yendia na so hey mabna after 9 years no bonya ya twam ya no wo kasa sim ya kyeremi o na so mabna utrimosu o ma mi so no mabusu mutrimosu entimi kokoko o ma mi nim se wonyim ene wantimi anka bibia na mi ntimi ka esie mi na msima bra witiri mosum na msifan na so wunum se ka mabode ozo minum se ka wabo kapa wa bra kra no ti mama ne se buka bia bobu bia odi betu yawka na msi yumati afa mi frɛ ba mani oba ya atemdi die nko an no mudidi mi ana mshala ka se kodwo wudi se mabo kra no ka se wunum ka mabon do se mabon dua na se no okay na se wunum na se aka mabon wan fa mami na ubodin se akura ne yoba anase wiska de ma akura na me kan to na mi jai mi di hunu na ho eno no nam se wo se mi mabondua no ena ja mo suma mi omo suwa ye nyina ko suma kwa hinu ho ye ko omo ye kan se ne se be ma no ni obai omudifo be ma ni obai omudifo eno mo omu nkutujo pa me chewo ewo ho woni o papa ena blantie ne guy back bi ombunku to pa me che ho ena nana suma kwan so o manya de se wo hwa kropa 9 years ena mka se me de meji wo mu 3.6 billion ewo akra no 3.6 billion na mu manya 300 na 300 billion na dem Ghana ye ka nyina ye listen na 3. ubenya size ka no na se meji 3.6 billion e ka mabo akra no ena nana no ni ne wem se omu kwa agina to omko bae no ena nana se miso mi ne mi bla no yesi enji adwuma ene nana ba ko na o se wonu mi se o mafom timisira o ma o musire mi a mintisomo mu na msi nana ka se wode nana na wo enkura miensa bi wo ho ni picture ho na de hwe akura ye nafom onu kura de no etam bia no boka 50 million
na obi wo kura tete no hwɛ na yes na ba beje no kwa na ka sa de kire wo na ja o mo ka sa menye 1.1 billion na mso okay dia na ka mentumi anyi twina na ngofom na mso wo ntua 1.1 billion efama me no nso mate na duaba wo ka sa memisi menye sika no yesi fom no na nan se eduaba no memi fa 7 million la na ga nso fa 7 million la tiache na yenya bi ana memi ka sa mi wo 4 million ho ti ga nso fa 4 million la na ne wo so de woni sika wo ti wono pia kwa bonti senka wo fro obi senka ko bi sending sika ni ba kro ne se woni sika wo eye we kunu wo so ne no yedi koye ti abejafo masem nyina no ya da se na mewo ensem bisa bi bisa o abra woni ababa wa ishi aye no edi besen ansa wo de wo ho ka no na mi nkobo konkura na mi frɛ na wo ma na mi frɛ no ma ti da na se ha na mi frɛ wo ma ti wande bi no so baba to obako bada mo ma de achi oba e udwam sister mi abodam ni se oba ba me chen na mi sɔre a obeda mo ma de achi na me gyan kwa ma manisika na woko sister enem ni hwana be sa de bi na ewiase na kaza na me ka se Samson no mi na majimi o sam o mo ko se Samson se dilada dada no mi na gawe bu se majimi mi na mi ya futuo dia ma mi nu am nyina se o mo hwe me o TV so na dada no obi anfa ya futuo ene ni pa ba mo nkan kre nka mami wo de ma yum mi nu ya mi penka ka chem se mi no dai na nyisa no eye me dia na obekum ani mase asa wo ha abra wo ba men mi nu wadama de achi mo maja kwan sika no makura no wo sa ma mbise edoso na menye enti wone ne da baako meni na ne baako wo ba obedi wo too good weeks too good weeks ansa na me kobokokoko no eno nso de bia wudwam madam me mo dam na minyimi eni pa ba wiase jen ka no kura nche ni pa na sister wo hwe na chi na wa ba be na mo de mo amfa nche no kura madam utia so eni pa nka no kura wo wiase o na yemfa no kura ntu bia no kura da wo ba so tese be kachi woni mi dai bet ni se ni de enyam dia okay na matemi ho ase wani afi kakra wonim sa minim sa nya ababa we ni oba wadi kan fa no wani de afi chen no kakra na yesi ema nyema emema no mu wura mu a eya na mo taste na se ho no ebi ehye ade wan hu sa ne oma ni bi debi ma hu ba kokra ana mi na wa mi sa obebo no anti wadwen ankoso mi na ma mi because na mi fe no wo ma me see ne pe no na wutia me see ne pe wi no 3 days no ma mi chen da wo ba mi chen de masa madam ma hu se bia wudu gra ma bibi ehye na bibi nyachi mi ma no hu se yes on kan kura ma yemfa no kura baby de to ne fa to boko ga masa ye babo twede minini ni asem so ta se na mpacho o ka se maame no wo ko se okobokoko no je wo fel so maame no so anka nche o se ne ba no onyim ene na me ka je se nka maame no enkonka se bia wanyim nti krachi fa wo sako fa woduane ko fa wo nam ko na me ba no nyim no onu we na nyim maame na nka onuan ma no mienu a wo manyini si we mu e wo ho a maame no ditwo mu mpo se hwe se unu akuma wotuma hye ne ho nyim wotumi di obema bafie bobo kokoko na mto ama we na wodi na chinu we na di onu bako wosu mama mo frɛ na obeka ne wosu ho na hu ne se asem ne bae no susu se maame no onim se ne ba nyim no ka na no tuma obebo kokoko no adono mi de minim maame ne de wan kan kire mi woriom so an kan kire mi so tese me ne maame bi koye frɛ no we yene neti mami fosua woni neti woni na chi nam ne bibia e na oba idi kan ko oba ne mami ne chi nam no na oba ndi kan ko mi ko boko no e na odi kan ko na mi ne sister no iso no fo we ho e na mi nyina de enam no ne nyina koye sanity abana sister enra asema wo kan e mi bisa o sa abana 7 months
a wo ka kire papa yi se wo ka kire se wo hia no o se wo pa na ka se wo nyim e na ogitum sai wo nyim betena ne nchen wo betena ne nchen o hyew wo ne ne dadam sorry wan fa no ho anka oda wo wie ye no no atete meko no abna brako ofisa ntesa o se wo pe 3 days na wo ma no ho enti ade fama na wo ba ye de otwi abna no kra na se nye no kre mi hu mu aya me fama wo de kasa gu mic no onu mom na si wonim se wotwiye enti onu na nim na se mo be ma hu mu aye aha mi bi se na wo de wa hu su wotwi wanchi asema onu a wo kan kra mi hu mu aya me fama no wanchi wo me na mi bi sa wasem nye ono wanchi abna se si sakra na enye sa day na wo ka ho asem oh abna before 9 months no ochiye before 9 months ne dey asa me ne nenete nti ochi ai but enye sa particular day na me de call ne ho no ye abna be mama bre abna wo fia hantesa abna wo fia ha wo bisa no question o yi ano once na be ma me judge na adwuma ayedin abna hwemanim abna hwade abna 9 months ni mu no ochiye ane dabi me ba shine ochi mama no abna video ni mame abna no so wanchi da papa ise mi twiye ye bowo ochi sen abna wo twi sen na nto what was because ono want fa ko nti otwi ba ko pe na me so na me sorry na me kwa adwuma nti no na me time me da ne ho no se de wo ka se me sesa me nioma 2 weeks time edi begu ne ho e be da ne ho no abna me mabofo ntwantro mabofo ne nananom edi machi ntwantro enra me hwe wo hwene pa me kasa abna me hwe wo hwene na wo tui a abobo nkruwa ya papa yo otwi wosi wantwi abna wo nso wotwi afa de oso wotwi papa osi ada na oba ya nye sa ada na wotwi ye wansesa ne ne manso ama wo dem madam momma no kre ne dead madam papa wo bien ho a wo benya oba foforo wo be so oba pa wo benya foforo na oba da wo dem awo jan ho mu ade achi wam jar kwan okọ na untun fa no ka wo bien wiase wo betuma sa de weda ayi a day wanya no no ba ho nana ya o de na de madam because you na me kwati wi madam and na Friday papa a day awiabo ejina so ebo adwuma enipa de yenka no kure mai ye kataso mo yenka no kure nkire yenua so tese asama ba ne yemfa yentu ye dia mentiase ne se abna se na wonyem woka kire o wonso se na wonyem enti wonne ne tena duru breben edi san ansa enyinsan wahala ni nyina eba ena begin me ka kire wo se mi kobo kokon wie no okay kobo kokon wie no that was after 2 weeks ena o said no ma nyina betra me nchen emu ho na fi 1 month di kwa emu na nyinsan bae okay emu na nyinsan bae so that ye ena ni patrim so de ye ni patrim na onye kopon ko ni patrim asem so that ye se wonyi o so onye media menne no ena tie ye me yire no akobo ko woko wie se masa akokọ ye no ho ade so that ye awo kotum wasinya wale eya wale kotum yeah wa ware no court ma ware no court bibia ho adanse nyina wo ne nchen adanse nyina wo ne nchen abna wa ware court me de nya ware sister na ye den abna ye den me nya ware mame chese me ahase na minim say ya ware but ye call her 3 times asem ne start me ne ntiti mu sha abna ye den kire me twamfoni kire me sane de wo ken say ya ware say nya ware ye den na besi su say ya ware a court nyina bam ye time a me asoma me wo mu ne atumi enti omo ne atumi because of na be ma ne ni sum nim bi ena me ne tenaye pa chokwa sorry ben me witness okay enti yetu me enti de na be me ya saage me back ne se me de ade adi adanse ye se me ni mi enu ya warefo be ba ena okra na wo fra me papa
ebusa papa ndi asem no to papa nanim na papa nso okoye me maame ho ade ewie no omukọ abemu ye de ekọ sensan enti ebetimi di akọ eme ena me nu mienu ekọ me maame nua ho waterfo because me father wode o say wo mafie me ho ade a won wo mpene so ena de to so mienu papa nso kan say onim wachi onim obusuani bia enti so pese obe me ho ade de na efo obusuafo ye de ebra because kokoko no de onamfofo ene mantemufo ne bai omo so omunye wabusuafo enti fo omo bra ye hwe wani ma wan fa busuani bia ama enti eno ne ba mu se wo se ye de sa krata ne ba no ene ye ko me ma menua ho waterfo ma address ena me sister Penia ono na ye ma no na ye Penia wom ena ono ka me ho na so ko fa wadansefo de omo bai na za wabusuafo ka ho yeah me sister ena ono nso na busua se oye ono de minim so oye ne busuani omo de minim ha so ono nso de ne busuani ka ena mo ye ne sen enti ye ko ye no na omo busa ye se be ma na kwa ye me ho ade ofi ana ena wo se da bi onko ye me ho ade na encheche mu sei ena wo ho no ena omo so betimi aye set na mayen ba omo ye wie wo se be ma ne kofi kokko ye me ho ade eto omo ye set ma day na no mo de set na mayen omo je ni 50 cedis ena omo aye twitwa picture ne adansefo na ewum no ye baaye mu ne bedi be some months ena me de to wanim se yakoye set na bade a kone koye me ho ade wo fi wo so wonye enti e ba kasa mukura na ye ntem tete ye no wa na wo sesa amenioma so amenioma de menioma brem wo me maame wo se wo start wa brabo na start me nka ho nti menye menioma oba na minifie na me ton gare ni beans wo ba bia makwa akotena foforo me maame mo ho no e na ade nioma ne ba nti me fra adwuma ba na menioma ni gua wonten na me busa maame sa de omo ane kofa ya na omo se de bi omo wo ho na wo de nioma ne ba se wa brabo na wo start no me nka ho nti menye menioma abena wo maame no papa asemi den no ma ya fa ho e ba ye no ma frɛ kofiata o ma frɛ ne mpɛn bɛɛ miensa me papa aton sa frɛ no o frɛ ni bia wo so wo ma oni ni nkonyasie bia first one papa ne frɛ no wo so ogina antoa o kwa akobodua enti so nkobo ni dua ni nwie ya enya de so obeba ampa ye tena se hwɛ nanim ama nanwum ne kra me ame frɛ no se ya tena se atwen wa ama o se nyan wo kwa akoye de obeye se yenya ne sika ma ne de a o koye de obeye enti ono agitu mu se wa kwa antoa na kwa akobo ni dua enye me na mene ne call ye sister ena enye se bia me na me ka de ahye na no madam ono ankasa ne tu nanum ti o kan ye ena ivi me ma me kura frɛ no busa ne se da ben wo fi a obenya ho opese ye ba ne na ase oso ono de oni time watu kwan ko ba bi okwa akoye adwuma abna mami mbisa wasem yi be ma kofi be ye wo kokoko no obeba okokoko no na ma me nim se wonyim be ba shan me ma me no nim se me ne kwaku ata net ye onim se nyinsen wo na ma me nim me se bisa obiem na me ma me nim abna na me ma me nim o ma me number wen ba sho me de ma me ben ya eye den na be ma foforo ne enra o ma ye ti ase se o ma me ekọ kwaku ata fie se wo ba ho mo mpam na eye den na be ma na ne wo enyim no omo pam ne mom na be ma onim ho hwe enye on na enyim wo oba so opel de a ya ma ho kwan se wonyim omo kokoko abra be ma foforo ba ehye wo yam eden na si ye omo na betimi a kire mu ho na wo so eden ti na ma wo so ma ho kwan aden wo misa wo ma me se mama aden na be ma one menyim wa ma one me anware na mom wo ji be ma foforo kokoko me sa time no ma beti se me ma me akọ akoma boy ne papa warning ama ma ko so ma papa na pamo me ezimini na mi hu de menya me ho ma yanko fu life ma me ma wa ko baba Akoma mu Nsem Akoma FM so yo abala mpacho na ho te sen nyanko tu du mo hima me madawro mo mpai bo na ya ho ye danyame ase me pacho ba ne reta me ja sani o ba fa pacho na onim kwaku ata ko ayi kofiata eni kwaku ata nyina me pacho abra we de ma me nko ni straight abra kofiata ebebo wo bai kokoko na wunim se abnanyim ye pacho kama ya kama wa ba wo hinu na me bai tu osia wa bi dan kwanta ena
me fan say my ade we me sense no kra no wa meka na che so em say da me ba no na ye die da ya kra yi ti e tre no na akwa ide Kofi Atan hello Mama me tie o pa o obi Kofi Atan e ba tia me eti wade mi ba tia na me hwe no na me ah e se mi pa kwa wo de mi ba tia sa wo ne me wo bi wo dan na wo dan wo yi no na wo fa pa ma wo fa ni na fi ma ne me yo ho ade na so mo hu na me papa na wo dan na de ne wo de me ba tia na de ne ba tia se na se na mo kwase ni ba no na chese ni pa no em so ma ya de na ba ma de ma ya de be ye ni de ni papa biata mami mete de wo kana se a abra abna di Kofi atabechia wo no ansa na wo hu se ne ho adane kama wa de ne ba bechia me no hu no me de me hu se ne ho adane na wunni sanna ne ho adane dada anso ode Kofi ata ebe fie ne da bi na mi chese oni ma de nti ani mi se ne tia no chese o ma ya de obi ka se obi da kan so wo so yi ti wo pie kura no a wo ma fie nti ne kwa ho ze no a ni hu no asena no chese so wo ni bra be ma wo be wo de ne be me pa so na unim abrante Kofi Kofi Atan de wonne abna tena no na mi no okay na what wa na yi no bi so na mi no na ya mpampa na emu no ho adam se nti ba sa no na abna no wo mafie ena mpanimfo no ka kire me se na abna wo woi ena me se mekwa hwehwe no nti mekwa no mi ko hu no ta Kofi Atan ho mami abra wo ko hu no Kofi Atan ho no na wo ba no wonyem ni ko hu no Kofi Atan ho no na hu so wonyem emam sa wo no so wa mama ne ese bia wo twin print ni ka se si no ne wo ho no nti ni sa ni se ni mu no de ne ba no wa mama ne no kwa se mama ya ho so be ka no kra okay abna say wadi Kofi Atan ba chia me no okay ana me ni bisa no question no mami abna say ansa na odi Kofi Atan bebe fie no na oni Kofi Atan nyem a wunim ama wakofie ho nyina akote won nsa wo ba wa yempam no na emom nyinsan na Kofi Atan ne nyem no wanye antum na emom Kofi Atan be chia ya se pe ena wo so wo mra na wo mai o mebo no kokoko no kure be ne wom ono sa na abna no wo no wo ka mpa chon sa na abna ka Kofi Atan ayi wode so ayi Kofi Atan this me ben me Kofi Atan de say me woni nanyim ya na me kan say wo no abra no afa Kofi Atan na mama ni mo enti wo dia ba wunim se Kofi Atan no ma ni da fie mo Kofi ni ma ni da fie no ba fie no so Kofi Atan no wo no bisa Kofi Atan so ho bisa so no wo ba fie e ba kan se bia me ni abra na wo Kofi so wodi Kofi Atan no e ba so wode ne da chia me na wo ba be wodi champagne ni sister ebe che wode da chia se woni ne wo ho e mo kwa sa nye kokoko no no na cha sa ni ya hu bibi enye na ko ka sa abna no nya na chi bia me na hu se ne hu adane asam no cha sa ni ko gine ne se ade no so e ko bo no so ana me ye ndai ko tin se chire ya ensensem ba ya na abna no be kan se Kofi Atan woni ne to no woni nanyim no papa kamo no mama ensem ya be chire dan na woni abna papa aya afa ho ya ye bi pa abna no be kan kura na mi ya yi what is say asa busi we na o fi asa na o twi ni kura asa na o twi mo papa di na ki eni ni ekopie what is say so nkwa hi ho ya kwa ho baaye ma fredi what is abna na ki akọ boy ne papa ho se kwan a won kan kire ne ban se kwan a wode me ba na fa so no what ye bia wo bi ni pemi ni no
mentene na mende kwaya me de be fa so nti so am friend ba no amana ama hwe akola no ni nsem no kwaya me fam de ne be fa so obeti menka eno me kan no kwa na me ba no so obeka no kwa on pressure me boy ne papa kwa me kan ni ahu me ni bo funu wa me say obeka kwa eku ata no papa anim ai wo ka kira me say so obeka no kwa wote ho won kan yankopon so asem ni na yesua bible o ka kira me say mi susu me makoma nkosoro bisa no nti ye free boy ne papa anim ne kwa na mbu ofu ama ma ka kira ne say no sa asem we me Bempah ye ne se bibia akoda fina ko se bisa woni be ma na asem kwa de nka me nka bi tasa won ko du ho no a ma me woi ho na be ton se yenya ne ba sei wo ni abena na ba ta no wo ka asem no ama wo nka e ho a mo wo ba se si e ni na me ka kira ne se won tu ho na mo no wo bu no kwase ya mame si se wo sha edentina ekwaku ata no won pese obehwa akwala no na mo de mo mugitum kan se kofi ata na munni no ono na akwala ne wona na Sasa dia dama ma dia tu se kofi ata no ena munni ni se na me wo kwaku ata wo bi asabi wo ne wo ba anyim kama sabi ma dia ayira na ma bepɛ no e wo nsɛm meboa no kwara pa wo de papa wo ba ha me dia kwara bi ase so me sa wo ne nam na akɔkyi wo bi akɔkɔ na akɔkyi no ena akɔkɔ wura akɔra bɛfa no eti sa akɔkɔ no ya wo dia ampa ma me wai wo mpa kyira kwai wo bɛpa kyira kwan wo ne wo ba anyim sabi wo fa na bontene na wo ya na wagimi no sa na ni wo so wodi wasie ena wanyim no na so wa ba sie kra na so wa kofa ba ma ho fa na so wo bo ma me amane asa wo fite ni tane ya wo dia ada na wo ma akora ya di fie nkumi na me kan yankopon so asa wo ko ya sai wo papa ti ko yi o twam ha wo emesi bi san sa da ba no papa ni twam a wo ti bi sa sa ma me e bi kra abran e bi yi wo ne me ba na nyim akora ne ti sai ana se yi fi ba akora wo ni san pa bia na akora ne bia me ba na tu kwai obasa no we bida eti ma me da no kura da won se me mama mansam nya tuntune kopim na nse ya edi brenyen ya wo no papa betan ha se wo ne wo ba no na enwoye na se we tiri se wo no ana ese wo kan be wa no nti wo ba di akola no na wo ni abana na tena na me ba na wo ti wo no mistake a wo ye no wo no ana won kan kure kama bukoku ata ne ba no bisa ne se wo ti wo ne tena se wo di akola no na me ku ya me ma no bisa ne se me wo papa wo boy amane ye kopim sense mi ba ya se de de ni so a Mami jina so mami jina so na kwaku atabaye no wo so odidwa ato abaye ama wo mami no papa ete ase o papa wo mami se mimisa wo se kwaku atabaye no wo no wo motena ase kan ya na le kwaku atabaye ne de obaye so obeji akra ne de man kan je me mami mo eye me no mami friend Kofi ata no mami friend no e no ono ne o papa e na me e na Kofi ata ne etina wo ba bia me ye adwuma abena de nti na wo maame no papa wo ho na asem kakraka sei wo yi wo maame no papa si nchen yes ebia madam yi o mu si nchen yo ba me nyansam no me nse nenka wo se e de to be me nanim asa na yakwala wo ya abofra kasa yenye wo ena ese wo ka ese wo twa wo ketra mato maame ena wo papa anum omo na ese omo kọ kakasem na ma wo ti ase e enti nkwala adwen na wo dwen ye no madame to baba mkakra mpachan wo de ye nyamba wo de twen mame dia me pese mi bisa sesi ane se se ye ne den abofra no mo de ne makwaku ata anasa mo de mu nim se ye Kofi ata dia man way se dia som na sia no media baby amaka bakwa na sama koduro no entina you want to say kwasi ebi entina sabi abamra ho na police dan so yesi ekwan bia media ma me baby ebe mo ba faswa me ba no ne ma no me na ni ya wo mu ba to ni mo fo mu faso na me ye be faso na mimi bisa se ne abna papa mo de mo hye de ensam ne ko
any the way aniema koye na mo die mujidi kan sa abofra ne de ye kofi atadea. Hello. My Baba. Yeah, jam. Pacho when I'm nene ka say. Papa. Okay. Eja. Ya mo akwa ba. Eja ofori ana. Eja apel. Okay. Eja apel ya mo akwa ba. Yeah. Mahu se ensema mi bi se nyina wo tibi. Meti. Pacho kakra ben na wo pesa o kan so. Ya dia me pese e ba ni se asemi nya ha uya honko na ku akokere ni ma wo mo ko ide fa so ko ware no an twayi ohu na enko me ba na ni o sa da yi ko fiata no wo mo kan no kre en kire ye ni awofo no to ti asire en ti sa dia bi ho ne ti mu ana ho na dia menense e ko kan asembia da ti bia no na sa ko fa asem fufu asabri ka se mu ni ka da so ko via tan da sisa wo ba ne ma de ba ye se on pen biu o wale no e ti ko ogba ti ni so ne na tin oba ni du e ko ni ho ana wa bi e je wa ama no hwi we be to no bo ye na akọ ba di e ti gwala no no obi an kan kire we se no o ma no o se wo mo no en ti de a ni take ba nsa me ba no we ma we ne ba ya wo bu kwase akọ wo sa wo ba ya wo sa re de ekodi na tire ena ma duabo bi ba mu so ndi duabo ni na ebo be man ba ko ni se ta dia wo so onbe na obeku na tire eji se me die se wo no ko dia kan se wa kwala no obehwe no wo na yi a en wo ni se ye pipa na akwala wa se na de because me ba ko se ni no ni ba dia wo no wo fie so wa nyima kwala ni dan fie be nso se yiri ni ni pedia se te ba ye be di be no ne opapa ba ha ya ka se mo ka heda nya asempia nka ese atwika ko ha na ba e ja kwala no da tuho no wona ye so oba nyima wona na nyimi ku e ja kwala ne kanya me so asem do kure wo mu no se ai ifa se me tini ma aya ani asem bia no ya ba bia de se bia yitu papa mpacho baby me pese me nya ho anu yie ne se anasenti ase ne se ansa na abrantie kofi ata wo betu ni trinsa anase wo be ye kokoko be fia ma mahu no na munim sa abena anyem dada one be ma foforo anyem dada na yentia ama ye hu ni so se akwala ni sibia wo owa ya wo kan wo ntifia no ya ma mi ko hu no ba ye no ya wo so ko ba ya ntibia no sa free fie so hu enti no won tie nchen kasna se e bia ne netinti no bibi e sia me yehu na ne bra pa ho ana se bibi etesa so ya ma ho ma kwa ya de mu no wo se sami ni be me amo be ka chen se pa se mu sa bna pnem ya se me yi ni ena ya ne tie ni sa ba ne ni ko pon na hata ni na ba ka so ana ma mi se se ku ni sa e ja kwa ya to awo ba no a ne ni ya ni en me kru wo mi se am pa se ni ya fa me ma mi teye na se ma ni su ya na se bi ya kisa na ko ti aba ma yi so na me dia ma ya ko ba ntan se we e be ma we ni ko o fi aka ni ko ya kan ta kam ho ta yi se no e ni se ko ti ya ko mo papa ho so e di no wa ti ya akwala no kwala no se kan ko fight no wo mi se ampa be ma we ni se ni ya no papa mpacho nokre no wo fi se hwan poti na nka nokre no e je na mpaka mi se ka me ba no ya no ka se e bi a ni pasu efi na me nyam ne bi a me hu no so ti afie wo se ya ko ntuma kwa yi no wo ka me ba ka kire wo pray se wo ni me fi aka be ma wi ko ku aka no so e ti no me no ti je ti me hu se ada se ku fi aka ana ko ku aka so enti be pa no a wo ti wo no na ese wo ti ka yi mo o ka yo ku ni wo mu asemedi papa ye be san fo we chiri ye da ase
That's what I'm asking. Na me wo question ba ku bisa o. Bisa me. Na me pese me bisa se. Se obey pa mu ka no kra se ekwaku ataba na enye kofi ataba mugitum eka bema kofi ataba bo kwaku atana na mo beboa no. Ama na koma ato ne yam wo sika no ho. Ama ne nsa ka ne sika. Ama we obia enso so enya no ho ntiase ama akoma ato yam ana mugitum so omoneka. Bidia dia me so me ntotro e na to mo so ko ye no wo mo kan wa se de ho se te dia no kra no wo be dia ni dia no a tem se no wo betro mo anko wo be fa ni ni na anso dia mo so ko wo mo anko to ti abi e ti me dia wo me fen se akola no to wo no wo jitu se e ye we na wo be dia me se wo we na nyim na wa ko fa me dia e ye se ka dia be dia wo be ti ya wa no ba ma wo ana say Owusuaa ba ana akohwe na say mistake na so aye wono no enye mistake kire say nka wono de waye nyame so adwuma na mia eno na mpese mbisa abena ma me say ne ba ne nyim no ote he abena nyim no ote he hello mame abena nyim no ote he abena nyim no wakwa iho nika sa ko fia tamisi ano no ya me ko ramzia bisa abana no a eti wo firi me ho ani ko fia tan ti ko fia tan de ni se no mu se woni ko fia tan na nyim yo so ni ko fia tan na nyim yo abana nka ho mo kura ni kakra ama ni mu a no a enti abana nyim o fa ni ma ko fia ta ho iti wo wu ya kura ko fia ta ho wo wu ya kura ni ngo wu da ko fia tan na nkne ama na nkne ha ama me kwa me ko ama ni ko fia tan ko ko isa akura o wo da de men prima ne en man ni so hosa wan prima we di matam kwa o ram dia ho na jam de betan da bi di wonon woni na tna nyankopon so asam de o ho anu waka ene nkwalai wo ton tatare no akama mu ko school ene ade ene ja wonon de tia no yu ade ye no a wo meye no a wa maye no ya wo betu oba no boy no eno kan ni na akofan sem we nyina de so oba no wote no a ana na ko bi ma na ese ho no so kokko ye fia de ne ke mi aware de ye fia de ansa ne akoko emi eti ade kwa wo ko ke emi na o ma me so won tene no fia ta o le bi sam wo ana ko fa mi ni nya ta o wo da na wo ni bi na ti wo de na ye esi ni manan eti onu ko fia sa no wo mo ko ti ebi a wo bi ye no wo ho abi esa sa ba de o sen fia mi akedi ama wo ma me me boa no kre won sa asam ba akora no ho de akora ko wa ni ni se mpe ama won fa no nko na akora no wo da nti ma me hwe no because wo sa na ni ana da ma so ko ko ta ya se mi do sa na ba ni sa na won so akora ni ni won so ama mani na se nka akora no sa wo me ho na me hwe ma dia ga se bi ni ho what is ya so said say about so ba ye ko fia say wa anya hello aso so what ya kwara na wuji mu a so bi nya na bi fudie na wo fia na ba bia wo fa no ko ram ja ho no wa fa na kwa ko kwa na de no ha de so asini ko ye ni ke mi aso ma mi sa ne na bra wo ye fie die mame ko fia ta so obi sa wa asem na ni mu sa ne bi pese mbusa sam kakra bi sa ne bi pacho o se abna wo yana me betam akora no de free nchen me pese wo kanya me so no kre se abna wo no 4 days na me ni abra nyina ba ho na me ka kira wo se ka fufu kura na bo kura me free adwuma ba be fufu no wo se wuntumi anhwa abna yemfa abna nko tam abna me ba tama abna mini abna otu ya mini abna no akora ne sadan woda akora ne saso woda oba ne saso abna tini suogu abna ne so akora ne so na abna no mabobo mebu na msade ne bai sabe uje brodo skasa me na me be fa won free wani ma ase waya dia pa waya dia pa me mo se wonya dia waya dia ba ho kaka na
o kakra na wo ka yesa me betam akra ne difiri wo wani mu no wo na wo so ntumi hwa akra no na mbisa me fa no kwa na na se me fa no ko ada na ye kosia da a me maba ho so wo ba betima gina radio so aka no kra ase wo aka no kra pa bet wo ho kakra ne de se wo se me fa akra no wo dia me so na wa no si wo ho me manasi wo na ka se me fa akra no ye ta sa wa no manasi aha na me ka se me ntimi hwa abna na sa akra no kwa wo tu wo ti shegu me ba so a dan na me ni ama e ba ran dia o se me be fa abna na me ntimi wo wo da ya wo di matem a chiro ni kure tie ni pa me se ni ma akra no fa no ko ntimi hwe no wa ka wa ya de na mia so ma bodam ni sam sori ya na so tutu ni nai akofa abna ni di le ti ama o ho me de me ba ran dia ho asemo ya wo kan sa ama wa ha wo ba ya no di matem se ni firo ko na ni sika ko am de abna da to edwuma ni a chiro ba so sa be fa na me se me ma fa ko ha me se ni bi so ko ti wo de ya no ma me na me se na ma bodam o do ba ni me ba wo o de wo ba se wo ba be fa no ye me ntonko eya se me kura ya ba ko pe ta ntonko no wo cha ya adano ama ya kwa ni ya ntam se no wan kana se bi ankyere ni asese o nya ma no aso mo antana ko ti hwe no me to ya se me ntonko kura aso ma mu ka se ba ko aso ya mi ni bia wo de me ko aso ko ka sa na ngasa mama mi ti maka sa se ko wo ba da bia se ni si ya wo ni sa se ni ebra na me nsira wo se kan ko ha na me kuya wo de ko ha na kuya mo asam nya de ya me nsira radio so ana wo se wo de wo nye aso mi buso se ba ko wo na mi bi sa me de na se mi bi sa ko se abondam se me ba wo wo da na wa wo de na ko na ni se ka no ko ira papa wa ha da na sisi meja ni bi sa ana me se fa no ko ni na sa wo cha tu so na aso wan kan ko na me san abran wan kan ko aso mami mu se ba ko na wo de ne ko na ma bodam ana me san sore na ni adwuma ya na me san ba ran ya se ana me nko ja me na nko fa abran aso ma mu se ba ko wo se o mami nkasa bi wo se me man ka wo ka na kasa aso hwa wo se me di abran no ma ade ba ho se me na jawale aso nyona ka che wa ka ni ma bu pa ni be bu ha aso e bia ayi ma le fe madansi aso nyona ka che me se mami nkasa bi aso nyona da wo fa member wo ka che me se abrase wontu na idem nyona sa ka che na de ni ma no sa na fa ni ma ma ya a che yansa aso kan pe kan ni pa on kan ko o ba do ha me se ya ko di mu kra man ka on kwan ka me se o ba do ha no kasa o ba do ha no kasa me se ta won kan kra wo do wa ba ni ma ba abna won kasa abna mame we jama mfontu ne ntina bi ya de me ma bu wa ye so mu ba ti ha abna mame e rohima me pa cho ye bebe fie Bana wa ngani kura ya na me bo furo ni se asanda de be ko bia ne de wa ya sa kura no me kan kura because be bia me do mi kan kontompo na me na bada no sa wo me asa ho da we de ne kura wo de ne kwa na me ma sa fuka ne ma sa ba ran de asam be fan aso no wo che wo ho na wo che no wo ho na wo che no abna ma me bebe fie na wo ka che me se bebe fie me se na ka kira wo se ama dibi mo ama dibi na sa ware wo yire no wuti wan fa ni fo man na asaba bi ka tete asaba bi ka tete abna ma me o de bebe fie why wale na wo ko yenko dwaso mra agbozo herbal clinic agbozo herbal center na yankwatwetwe nkomo mra mo ba se ebia me kuru onya de wompem na bo ba besa ya de no a ye discount ahodo a edba bu aka test na ye na yetibi ya ma free enti de hia ne se obeba agbozo herbal clinic numbers na ego screen so ye adwuma from Monday ekokopim Saturday ye share adwuma 7:00 am and pa me upon 5 p.m. de biara me pa cha o train de grama baji wa ya de sa me pa cha ya de eno an heba ne mbum enye eno an kasa ena eko itu wana manko hato numbers no
last one. Kumasi 0553 41 77 52. And Accra 0241 75 02 82. Tema 0557 40 26 96. Numbers is on the screen also. But Namubasa ebia mukuru wanyade wo mpem na bo ba besa yade no a ye wo discount ahodo a ediba bu aka test na ye na yetimi ma free enti de hia ne se obeba agbozo ba clinic numbers na ego screen so ye adwuma from Monday ekokopim Saturday ye adwuma 7 o'clock am and pa me upon 5 pm de biara me pa cha o train dey brand Saturday ye adwuma 7 o'clock am and pa me upon 5 pm de biara me pa cha o train dey brand pa ji wa yare sa me pa cha yade eno na eba na mbum enye eno ankasa ena eko one amount of hato. Okay. Numbers no. Last one. Kumasi 0553 41 77 52. And Accra 0241 75 02 82. Tema 0557 40 26 02 82. Oh, Accra na ohwe me baby biara ohwe me Kwashiman adjacent Kwashiman Chiefs Palace. E hope any number na 0241 75 02 82. Oh, Kumasi han baby biara owo na opesa uba na omema semno ye tiri ma na wankasa 7 periodias otumi ko first second third fourth na ko runs bia pe na wankasa ho se ni padua na bre na ujai enye se be be man ne be ka che se jai Baby, Bempah de Udi Mpemagura, who and also decided to say Ujai, and you Bempah on the bachelor say Jai, Debbie, and to Kumasi have baby Oshemi, and Utimi Fibian over for 0553 41 77 52 0553 41 77 52 and no aye Kumasi de Bempah do 2 mile Hanuman Bempah de Modi and some of the Junso. Now me say obi to be fresh doctor and our friend pay for no no bisa say 7 previous me medim fiese ne say sebi wo nyina wo say Bempah wo ba chaw Nyankopon anya ne sa na mmom no se be sa na efiyade be pa chaw se Bempah no entumi nyedwuma na efiyade sa na etie nti ukwa na wo de wade ediko enutine no man has expired date no Bempah de 7 previous baby wo nyina dubia na wo say Bempah ne den ebo edwuma nti sa ena ye ka kire no se bi se wo sa ohawi bi na omema sam na enya wo de bag do so he back clinic ye be boy ye papa e bia wo fie na konanim be pa cho oda na wada me nwini ho bebre ifiri se ya ye adwuma na che na ye di medicine so na ba so doctor se kukudamu a ye do fa mfidi ahodo mu na ya hwe be problems no wo ansa na treatment na do e wo se de ma na ye di amount it numbers no Kumasi na 0553 41 77 52 Kumasi 0553 41 77 52 Owa Accra ye wo Kwashiman ye ben Kwashiman ahimfi na 0241 75 02 82 obi bisa se Kumasi hanum ye wo hefa Kumasi ye wo dichem so wa wonim Kumasi dichem so eben airport side
ye wo any mention fin pe ye frɛ baby old insurance junction enti baby a ofiri baby an o se oba old insurance junction wodu one man we be say agbozo herbal clinic ye ne nkramofa sori dan ketewa bi wo kwan no ye ne na di nhwani mu yie papa enti sa o mema sam no enye na ntweto abragbozo e bia na osisi eye o ya ipacho ubu a wo severe pains and waist pains bia no eya na wo mema sam no eya na entumi enyina so yie ni nyina ye be ya ma pals and as a bleeding pal ubu an ma wo jaw na ya na emoja ahodo na emu enu tutumi ekonsese severe waist pains papa agbozo haba clinic ye ni nyina ra e bia na sebi mpredua sa isi kire yare bi how ama wo mema sam aye basa ni nyina no de be bag agbozo haba clinic ye be boa yade biara ya moso ha no na enu nkire se yensa na emu no de ede ni mu no mema ho djuma de ye papa ujonso na emu hihyew o ya abrante sebi ujonso na emu hihyew emu kika mu ya mema no mo mema na afonfon aye nkitinkiti no ni nyina no bag bozo heba kana ni kasa ya de wi nyina ye besa e de amawo me pa cho o tema ne nimpotem am tema number no ye 0557 0557 40 26 96 eno no owo afienya so manya dowenya odumasi krobo voter region e fa hod mu nyina e ko ebia owo ada e fa eningo pram ni nyina mo beba community 25 Savannah junction ye was akwa no so pe eno e wo voter region after Pombaria ufi ebia shama na tema ko after Pombaria and ase ufi ebia ada side e banso a utra dowenya Savannah junction e wo hodo number is 0557 and 0557 40 26 96 it is all Kumasi ya enko frete madieno with the Kumasi de natudwa we tema 0557 40 26 96 ya de biara ha no de be bag bozo heba clinic people cho be bro ye papa me pa cho oyo ba na awasem ha be ma sabi ohun onkwansuo no anasem kwamwa no anase sabi nsuo na wo ho na sei sabi ama awo no entumi ma anabu wonu kwa oba na nyima bosom ba ko mienu ntem na nyense na sagi ni nyina oba agbozo heba clinic a ye be test ahodo na ye sisi kama ye treatment amount na so wa afa ho afa ba de na otwen ebra ye gusu kasagi na o ye enquiries no mesi Kumasi 0553 41 77 52 0553 41 77 52 Accra 0241 75 02 82 Accra 0241 75 02 82 we say your motto no man access parent it me pacho ye pe obi a ye chinyijifo a wo se obema no say bi odi odi chini a enye ye agbozo heba clinic me pacho yade no eno de bidwane every so tidi ni kura na okonachi esi no man access parent it tuanamo na oni oba no anase oni ukrumuka bom na mo ba se ebia me kunu onya de wompem na mo ba besa yade no a ye wo discount ahodo a eduma bi aka test na ye na yetibi ama mo free enti de hia ne se obeba agbozo heba clinic numbers no ego screen so ye adwuma from Monday ekokopem Saturday ye adwuma 7 am and partner upon 5 pm de biara me pa cha o twen den brana baji wa yare sa me pa cha yade eno na eba na mum enye eno ankasa ena eko itu wana manko hatawo numbers no last one Kumasi 0553 41 77 52 and Accra 0241 75 02 82 tema 0557 40 26 96 numbers is a good screen so but that's so here now team Mami ma wakwa baby ma haya Akoma 87.9 Akoma mu Nsem edwumedie so ye twagu ewo onua TV so abna mi bisa a simple question eba no eye kwakuba anase ekofiba Pacho kwakuba abena madam akwala na kwakuba anase ye kofiba Pacho kwakuba na ekuba Nienti American sano kasa den wo mic ni mame Nienti American sano afani nyina obi e kan se me be favor no ubusa question na obi a e kan
wo ne kofi anase hwan ne hwan na e kan de be favor no efa enkomo a ye di twa mu a wo ne mawofo mu di ye de wo ne kofi atadi wo ne kwaku di obi e kan de be favor no obi e kan de be me ehunu se asem we de say netie na asem ba ko ya me ya kakra wo se obehwe ana o kan mu ma me di nkomo na misu ensem ana ma me ne kan ne ensem ana kofi ata kan e kai me ya obi ni ade bi omode me fam mfie bi atwa mu e kofa asansensem we nyina baaye hwan mo na do fam de ma hofo de me fam okay kofa asansensem we nyina baaye se ma me gina afidie so ka se na wonimu se me ni kwaku ata na nanyi ma ene ma me no kwa adam papa boy ne papa ko ye dey enu ye be kan no fie ene me papa me ma me ko honum kokko ye dey because that time na me papa wo fa man e ho na ne kokofu na papa ne ko wonti papa ne de boy ne de onim no da okay me ba ya me kan asem ne no akra me kan asem me papa onim boy ne da kopim de a boy ne de ne papa ba say o ba beji aware no okay ba me ma me de ne onim boy no o frɛ boy ne kura busa no be kan asem no ha okay na me ma me nim no ene se ma me se man kan kire no na me ya akra bone na me ya asode me ye petere ena me kofa anyinsen ne baaye enti se nkomo so masene that time na because na me nyini nru sei omo so masene that time na enti nka we nyina nsensem we nyina nka beba ma me nko me bra kofi so bra kofi madam abofra no ugidi se ye wo ba anase ekwaku ataba eye me bi me ba eye wo ba eye me ba eye wo ba eye me ba kwasi mamenya birthday wish ansa wati kofi se ye ne ba wonso se ekwaku ba okase eye ne ba wodi ya me ba no jewa ho me na menya birthday wish mra happy birthday enko emma Mrs. Boatin eye adwuma ewo Kimpisky Hotel enya za na eka no Kimpisky e ho na nsuo ye ayi no 1000 Ghana onko hoda ohun happy birthday to Mrs. Boatin ekwia adobia we every me ya Owusuaa Bempah eni wukunu Mr. Boatin ho nyankopon onhyira pa kwia nyame onhyira wo ye ho brasiefo na obu ade enso ti meddo wankasa menua nyame nhyira pa afe yenko menhia straight na yenko wehye obrempon kodua obrempon kodua happy birthday to obrempon kodua menua bema obrempon kodua nyankopon onhyira pa na onto wonkwan mu manka se ne nkwan o mese Ewrade onhyira no na onto ne nkwan mu yenkomra abna na wo se sise kofi se ye ne ba kwaku se eye ne ba wo se eye kwaku ba sise se kofi ataka sa akra ne ye ne ba efa bi no ne enti amaji atum ni se ono na ahwa akra na agbo akra no ho ka bepem sa pempen suwi wonyam no gugu so senye se abena e ho na ya men dodge question no me pa so je se me dodge be se me kwa se because ya bi shemi mu minim ya ono de se me ka se uye ato ha no se ya wo ye say producer say menye say nchire wo ye say wo wom ogugu so obie mu ene ye Friday abna wo gugu so wan kan kire no se na wonyem nti wo no nso wo hopes se ne ba kwan be ne be fa so ebehu no kure no abna wujitum se ye kwaku be nye kofi ba kofi nso gine hu di se ono ana apawa ono ana abo adwuma no enti abofra no se ye ne ba o kan sen mini asem bia ka ho onhwe ne ba papa abofra no ye oba de na si hu kwan se onhwe no sese na wo hwe no wa hwe na den na obi abasa ye ne ba nti wodi abufu agya wo ba hwe one say nanka gaane kura bae no ka wose ka me eni mabusua no wonu mabusua ye sinkonwa e ka asem
wadi woni oba mienu ne won kasa si wo mugina ye se eye oba ne fo ade eni tema mse mhwe na ekọ na tuma kwa hin wono kesi kunya nke antiase ye adwuma de dia kamde ne ba ma na meka mabo ma watwa meka we su de won ankasa eni ba ma na ankasa ne si o magina ye se eye oba na jiwade se kwaku ataka se ye ne ba kan a wo de ne ba ma na boneka simple anu no de me pan na ebewie kire na ye wo be se ne awo kan ye eni na mafoma de nti kwan me ne be fa so ene de ntia no ameka sen kam emma boy na nkasa wobi kam wonu kam sen kam pa busan pa ko yaro kura na sen kam mane de yen ho to no na ko ba fidue mu kam ne won sen kaye pa aka ai se so yare a wonu wa mabienu papa yenye de ne wo hu se betma de je de kaye sen sa sam shafufo na ko nsia bi na msum sia bi na nyina kaye sen yen tutu de yefu asi na de ne yenye de ne so se de ne ye be che atua na se mi me die na me gina ma die ne no enti wo ye die ne na se ebotia wo de a ni nyina aka no mi no na watwa meka ka ma bobia de se mo nkwa hene aka ye nyina no me 3.6 billion dem magima de straight you say they are san ko 3.6 billion ah se mo nkwa hene e pa chew ye sinkonwa e pa chew e ma wo mu ebunkudu pa me chew kama so na kama sira kama so ko to se de aka ye no man san fa nya dwuma papa nti sa abranti yi ka se wonya 3.6 billion no se se kwa bia so ko wonya ma de dwuma me aha wonya ye be ya ne den ene se mo na se be bia nfo bia me saka ma de da bia de ye ntimi so me gine mo na ma frem de ma ba se oba no nu be ma de ba se akra ne ba me su se ye me ba so te se enye me ba me ka ma bod me hwa akra aka 6 man no wonya 10 years aka 6 months no nya 10 years me hwa akura abawo mehia wo me no aka se ye be ye ne den e ma wo si wo beko jaache yin fie ana se bijan ko se ma hu biem 9 years afa no ba ka sakura no wo ba aka baba me ma no kwa no fa akura no kwa me ka ye me ka buso oba we tuoi me wodi be 11 o'clock na akura ya le ni aguru ko Mina hospital aka ko bon mina no nya kakutua busaro oba we siwe aka nya me ka no fa akura no ko free eni ensida ba ma no tia won tia me ensida ebi crazy da wa relation 3.6 billion na na ka ya me jitu me say ka 1.1 billion maji se de ka maji 3.6 billion ko betua be to nya me ka mo na ye nyina na so ko betua e kwan ka me do fa so no ko no a won na buso nya baba manim se obetua ka no wo pa won ka se akra ne be yanko die ni anu ani ese wo nante pa na ese wo de ne be nante me nante me nya bi da na me nya bi su da sam di pa da nante na be fa so papa me di be fa mram kwamu sam ka da no be fa me se be kama kwa chino ho wonyare ba bia ho me se kama kwa chino straight me na why say woni kwaku ata 3.4 billion betua wo mu betua 3.6 billion no wo ba ka woni se ma bokra no ka woni busa no abna kasa ha abna madam mu betua mi husia mizinga asem no ena mi husia mizinyi muaye na no jina so e kwaku ata be ya no ama Kwagwata. Madam. Na ho te say. But you know do na so. Bo ko na dia hoodin aba kakra. But you know do. Na pa boy kakra. Ye da nyame ase. Brakovia tawa ha. Na mi bisa se eno aye ne udi nkomo bebre na ye nsa nkoyachi. Mi bisa wo se abofra no aye wo ba anase eye brakofi ba. Hello. Me pacho metie o. Metie o pacho. Eyo de. Ni nya tin dia kan di. Mo papa me self no on fa le ba. Na me so ni kan ba na me kan na so yiem. Me ba ma se. Why? Ela kan me kan. Abofra ne de woji tum say ye kofi bo on fa ne ba. Me say on fa akwa no na me kan me ba bi na me na so yie. Won ko ni baby. That's all.
me try kwa man so because me said you be man ni we be say na me can baby na ka kan be kan won fa echire ochina bi ameka se wo ba ene abofra no you say the make na America on fa no na me can baby ko we echire wo no obi ko chi ni na obi ni wo to pa na wo bi ni wo obi ko chi asama wo kan no katrama mpro wo pune ma no se efri na ekokosi wo nkwanda nyina ne akwara ne nkwanda nyina nkogina ba bi nkasa wo ba ne akwala no se tata mu ho no ma o ka che ni se nya ni nyanyim no me ko mi ba bi o ni kan what you odi kan ka che o se nya one wo nanyim e na wo kwa wo ba bi so tata mi nya no mi kan tata mi nya che o ama wan ti ho mi kan nya che o ensam ne do ti ya na me ready aha nti me pasa wiase nyina etie enti me pasa wo ka de wo ka no eyie se abafra no wonfa enye wo ba ni biem ye bokrata de aba mo wasan mo krata no me nsan mo nfa no e ma no no won sign se wo sign na dia dance ya se wo de ne ma no se wo enye wo ba no no yo e do no mo dia ba mo wasan I'm the bad sign, but said there will be a move and I say, the name of the body. You're the Baba Moasan. You're the Baba Moasan. That's it. Abana, what? Monsan friend and mammy. Abana, Madam, what? Me passionate. Matepa, what in one Nipacrona or fight? Matepa, Martinina. Then I'll come. Mate. Enti na medi kan ba ye tena se na ye ka program because medi dwato na ba ye abena sisi ade meka cha on se sori ko papa yi wona ko so ni mu pa no cho Jenza kwa oma se ni mo bon hokan ne de ni se sa ta na wo yi bi abonya da na mi se ya da ni ya ka sa phone so ya ko keken no Jenza kwa oma se ni mo bon hokan ne de ni se sa ta na wo yi bi abonya da na mi se ya da ni na fi ho asembi en ho isi ano ga mi se obi o penalty enti no meseni iska ba mi seni iska menye se akra na mi se na mi seni ma wo ozu tin dia se akra no but mi ko ese ma seni iska no fama na akuya na ko nyele wi ni mi ntwe iska ni ma no eni tin nya me yes because ona na mi ka che madam se ni o ba ni ntimi ni nya ba ko na ni so no ba o se wi ye no mi sa kra ba ko kra o pe na ba ko so na sia ti madam we se ale na mi twa me ba na mi so da bi nya mi fort you know ni se na me se ko tan ko fa tan sin na bi go no pe ba no we pe ke ba ga na nse no you know you cause man kwan you pass man kwan you pa boy na chow so say am pa boy na chow me bla me everyone distance so can pa na chow ba so say wa brother of friend kwa no pen me kasa no say anu che say omo be kan mo be kan na nti ase ne sika na teso ba Akoma na nke ya kan wa so no je bia man ki bia me nya say amana ana me say okay o de mo ba de bi bia no me ka yes no fama senior man na me bia me me don't we are see. Let's say go fine dear. I'm away fine papa. Why see? Sala also go fine. Why no me show clients. Nkobo ko konkra. Na me frɛ na woma. Na me frɛ no ma. Na me frɛ no ma. Ti da na se ha. Na me frɛ woma. Ti ban do no so ba. To ba ko ba da mo ma de achi. Oba yu jam. Sister. Me obedam se oba ba me chi. Na me so ya obeda ho ma de achi. Me me jan kwa ma minisika na woko. Sister. Enem mu hwan be sa de bi. Na ewiase na ga na me ka se Samson mi na majimi o. Sa o do ko se Samson dida mi na go we bu se majimi. Mi na mi ya futo dia ma mi na se o mu hwe me o ti su na da ni. Obi afo ya futo. Ene ni problem won kan kre. Enka ma mi wo de ma yum mi na ni penka ka chem se mi no die. Ni ni san e ya mi dia. Na wo be kuma mi nasi asa wo ha. Abrawo bu ba na mi no wa dama dia chi me ja kwan sika mi ma kwa no. Wo sa ma bi se e do so na mi enti ne da ba ko meni na ne ba ko wo ba obedi wo to good
weeks ansana mi ko bokoko eno nso de ya wudwam madam mi mo dam any problem yes yen kan kura nche na sister u hwe na chi na wa baba ne na modem mo amfa nche no kura madam ya so any pam kan kura yes na yen fa no kura tu de nkura da wona ba so te se be kachi woni mi dai but ni se ni de enyam dia okay na matemi nwasi wani afi kakra unim san minim se nya ababa we ne oba wadi kan fa no wani de afi chen no kakra na yese ema nyema emema no muwura mu a eya na mo taste na se ho no ebi a hye ade wa hu sa ne ma ni bi debi ma akokra ana na mi na wani sa obebo ball no enti wadwen anko ni na ma because na mi fe na no ma me see the peno na me see the pe wi anu 3 days no ma mi chen da wo ba mi chen die masa madam ma hu se bia udi gwa no bi yeshi ya na bi nyeshi ni na no hu se yes on kan kura ma yan fa no kura baby die to ne fa to boko ga masa ye bebo atwede mini nyasem so to say na mpacho o ka sa maame no wo ko so okobokoko no je wo few so maame no so anka nche o se ne ba no onyem ene na meka jo se nka maame no enkonka se bia wanyimti krachi fa wo sako fa wo de ko fa wo nam ko na me ba no nyim no lu wo nyim maame no anka onyen man mmenu o banyisi wo mu e wo ho ama me di twa mu mpo hwe so unye kuma wotuma ehye no wotun di obema befie bebo kokoko na mto ama we na wodi na chinu we na di wo beko wo su mama mo fre na obeka no wo su ho na wu ne se asem ne bae no susu se maame no onim se ne banyim no ka na no tuma obebo kokoko no adunu mi dem maame ne de wan kan kire mi wonyam so an kan kire mi so te se menye maame bi ko ye fe no we yani neti mami fusua woni neti woni na chi nam ye bibia e na oba di kan ko oba re ma na chi nam no oba di kan ko mi ko boko no e na di kan ko na mi sister no is we no vo ho e na mi na di enam ne na nya ko ye sanity abana ni na ti ri akudi mo ko tani se afi on fa le ba na mo se nkan da na mi ko na suye na ba ma se la kana kan abafra ne de wujitum se ye kofi bon fa na ba on fa akwa no na mi tani ba bi na mi na suye yan ko ba bi na so ni ka ko ma so ko ni te bi ni ba ma ni ni bi ka o na mi kan ba bi na ka kan me pacho wo fa echire ochina bi ameka se oba eni abofra no yes the maker na maker on fa no na chi we echire wo obi ko chi na wo to pa na wo bi wo obi ko chi sa sama wo kan no katrama mpro wo pune ma no se efri na ekokosi wo nkwanda nyina ne akwara ne nkwanda nyina nkojina ba bi nkasa wo ba ne akwara no sa mu wo ma o ka che ni se ni ko mi ba bi o ni kana ta se odi kan ka che o se nya ono wo na nyim e na wo yedam live ewo Facebook na YouTube ena yedam so kan se wiem ewo onua TV ma menko menhia wo hu na menko weshi menua bema obrempon kodua happy birthday abrantie front mama ne yakono rasta hu ofe na ebi nie nyame onhira obrempon na onto wonkwam we di efrimia wunua ba ho ena me wehye ene na ye ko Dr. Mensa aso ye na yehu di awie owo mai o se sasa duro no mema no mema na mowo a monhwe mo mani nyina ye sasa na di mo achi enya sasa na di wachi a eden na be ma abeto pa apepe se na Friday wa pepe wo se menhwe meba ade ne ya oda na se ohwe oba fi se wuwo mu no na nim se eba nche na wo betu di awo fufu adi wuwo mu ni nyina nim se eba na ade ba wi ase
na zize nso de emrante no ma fo mo ho adwen o mu hwie gu be sheet tu be una adrodru o mo san pe white no asa access o mo ba salome asa case na ehu doctor yanko oh me da sipi o man komo no ye desa na obi a o hwe wo ne o mo eti o mo ni age ma men kan for doctor men sa so ye ma obi biara a ewie o hwe Akoma oti Akoma FM ene omo hwe wonu ya TV nyame adom so se nei o pe asempa a efe nipa brabo ho ati na utie Dr. Mensa Heba clinic ye nkase anase ye futua na kyeresa wo pe yedie bi adi maka ho asem se nipa bi nyame bo obia na obo yedie mu na wo yedie na obo ma wo no eno na okọ animu a obitimi gye ewo kwan motimi hia no wagye madam fu police ni bi kan asem bi wo si nyame abosika sensen ewiem na sika no se de esisen ho no mo no obi erahia kwoti bi eni se wo wate wo de no kora wo kọ no se obi hu woden chen wo kwan mu o hia wotimi yire woje muntie ni yo sika na esen ho na obi ekwoti bi no wakwoti watimi ate bi a wo kọ se obi hia na no ho woden chen wa wotimi yire wo abuma na wagye wo de na firi wo se no wo kọ no na je se wa mere ne tie ho enti se ye kase ye kan yedie ho asem na wa hoden abuma wo de entem na dwane fa kọ because de ye kan ho asem no enya hota na asa gudie ye kan bibi efe ne sasa tumi a ehe nipa na se tumi no e kase e hante wa etimi ha wa ma ekoba se koko kura utimi ton boka koko se ye moli koko se ye wiwo de utimi ton no wa boka to me se sasa di wachi a obeton ayeso wata nso obeboka na nsuo nso ye ton boka sa de ye hu pa obi ho no mo a baabi a obi a fa obekono no nko fa ho a onko adentra tumi bia bedi na chi a hante no ha madwen otomuro sie pa na ho ofe enso be ma se ne pa na waja na chi di che se promise and fail ahodo nyina ono nko ama wo no so hwe wo sole a ya check wo nipadua ana wo system no se de wo sitie se menko a de ade na de we se menko a enye ye dai se wotimi bisa sa akwhyen na wo be find solution so when Mr. Sa question na da bia baby a wote ne ho na betena wa afo nyina be kogyaw de ya na awere ho ne se mema no bebiri wo ye no ohunu obi no wa ban mu ne bi o ye minister ana o ye mpia na bi a okọ nanim abrabo mu a wone ne na amfofo hia o na se nipa so mezi kro ye me classmate yo ye ko school kra na mitimi div o mo so first na e na ye dey wokọ no woni first but wokọ adentra wono no woni first but wokọ won so na nesa bi uhu na na fe yes amasei mesre wa ni die mu a ni diem ye abusa question fa ho se na ade na me ma brabo yi aye nko bisi e wo se odwale saseduro aye ka ho asem ne se kane ne yesusu ana na yetimi kan se o we de yeso akwaje aduro we wo se wa yesei eduro aye ka ho asem no e ya haban na yedwale ahaban na wo dwale no enti ase o mu ne se enya boso nsem eje bibi enyame ne boye ahaba bi te se da tame awu ahaba bi te se tumurumu ahaba bi te se wo de se kwatema habae haba na do so bebrebe na de onim ne combination no wotimi ya no wode ma wo na wo kire wo ho akwan se na faso dwale a wo ye de ne a eno ma edi wachi eye sasabo ne a anka ka wabrabo ahye no ebe sane te se de ye de hankofo agu obi na ebi attend bi atie na ni nyina bie na wade wo ho no sa na de ne tie enti se wo anya sa ha ba ete se bia anwale a wo betu good wo be ye bank manager wo be ye adwuma kese a sika fa won nsem nso wuntimi ye foko enti mesremo mamo mfa sa asemu ya gudie se Dr. Mensa sase duro wo ka ho asema ye de edura na chi wade ne se wo ye wo ba na wo dwale bia menye sex 7 days wo ye be ma wo dwale bia won so menye sex 7 days enwe na mono asa na wutimi dwale ne sade ye be kire wo firi wo kra da no se me de kwasi mensen anka me nyame ya domo achi no me na najudu miru na me hase dwale me de na me dwale ne sa 7 solid days eno ano no ubi bia wo ye bia bo se ekoso na obi ebusa na wo ye de na wa ye ukodi a kire se wo di awu wakum nipa na wo ye ya wa hwe a wonko abekwa kopesika ye be kyew wunu no woni awu ya haban no wadwale no wo kɔ nanim abrabo mu saa mesre mo mama mfa na gudie won se maka ho asɛm a kɔfo afa ho de wo mo ho no dɔɔso
Emma bebrebe ye promise no ya fail no. Be ma bi wo kora etimi ka chen se bra. Me ma wadwuma me ma osika na de ayewi. Wo ko ya abon se na waka o me no ma bi abedi tema habo. Na bibi foforo kora na wo ka kire. Mesi dwale saseduro na ebeyi wo ho ntansa nyina ma wade wo ho. Ana minu ya ba ye kan se ye di nkomoyi enkomodie eye ohwe manim na mehwe wanim. Na se me kasa kire na wuyi wani efiri manim ana se bibi ikoso. Na sa asa ne awaretan no. Mo wanum nye. Menum bon nti na wayi wani. Sabe ya ti se de obi aye da ayi ofu itanyeza. Awaretan. Se obi anum bon a eye akwankyere ketewa bi efe na halitosis. Womo indigestion no obi won mo odidi anadwo odi no do so ahodo bebrebe e na womo sebe womo red meat pa no wo ya de ne a wonum bebon na ya won kwan bebre na ba sa bon so mo so nru wo de aduro so ne hwinim no wo so na sum no wo yese o pesti to bibia bi so still na ne no bon ya waduro e de ma wo na se ye kire o dase na no mkopem a ebeduru hodo wo nte kankan bi u na ko na enum kankan ya le enso te se oba na aba ma sabi na wale aguo we hia obi a na opese wo kaso musem gu na som enso na enum bonti wo kan na nipa na ekọ wo mo so kwa so le wo mo na mo tojuma o ma no woden pa obi a mpese obegina na nchen na wonum bon so a wo ba kwara wa wo no kwara no wo mpe wo ne aso musem ka kire se wonum bonti enti empene ema ya le we meka so na wan hwe ya wani magu ase dada na woni muntra se wo ba wasi so be ma wasi so na bia wo pese o wale na wonum bon a wo partner no wontimi nwale o ma ne ye because wonum bon enti anum kankan ya le bon pa enso so no so uhu se na obi obetimi aka se wonum bon a kire wo na yinipa mienu peje obi odo pa te se de Dr. Mensa meken ene obi otan opa na obedi watema ka kire ya na num kankan bi sa no ma mienu pe asa enti se enka wonum na wanya sign bi signal bi se no ase me ka sign once na di akiri ase nkofo ekeka me ka sa gu obi so na wo twe ne ho a find solution pe obi a waben wo nim de na obeboa wo nya sa wan hwa adwumem kora ebeyi wadi o boss o ka sa kire na wo twe ne ho a onya wo beyi wadi me sira manum kankan yale bone Dr. Mensa e wo na duru ena mo amombe num nu bone obi wo no mo awa num nu bone a da no na meka se be me benyem na yere anadwoa e fabere o se de na wo kan se anadwo be ma sene ne ho pa se me ananadwo de wo menyem a nya adwuma keto energy a wo se no na nyasem keto a na wo ba na da no me da ho no anadwo be 12 na obi afem Dr. Mensa me ne me yera da sa don hwere be ba ku ne me huntimi nsa na me da ntimi nya de ensem wo nyina ye tibi ana me bisa ne se na oba na wo ho se ai wo da ha na me se fama no o de phone ne ma se maame ura so wa fa wo sa be do hwere ba ko na ho mada e no kro wo se doctor ani o me kora mabre e na me se e na wo da so da ho sole free from on na yesa o be pra wo se mate no wa sole nso ampa e ndi e kire se e ma be me benyim oba na adwo na ni bre pa na wo nyina watotom na wanyi nsen ya wo ba de na ko secondary school no akohia obi wo kwam na wa kire na kwan e fa so num no bone ama me wa boa no no wa se ba na brabo wa se na brabo enti mesra wa ni de mu a sa wo de hie bi o ye drugs a ye wo kwan e fa so e be boa no ye de number e be tudwa twere number ne se wa anka se wagya pade na Dr. Mensa de enu nti na bro ni fita be ma me din se you are a wonderful doctor no ma e nwanwa e na nyame fa ye so ma ye yo nti wo twere number na obetimi a WhatsApp ye delivery free baby a wo bia wontimi ma say yes aseduro say ye halitosis de say wo ba na onum no bone betimi de bia bre wo baby a wo bia na ya kire wo na kwan say de obesi a wo be ye no eno ano no wa fa ho adi number e di djuma no de edi kan eye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 ena ye tigo no ye 027 11 73 551 027 11 73 551
551. The chat where you remember lie no 0532 0532 92 92 80 95 0532 92 80 95 Yo kochi ye ni Guinness depot no dey hwani mu ukon kana pumpuni manta mu a ye wura kana dey Japan akompre ko abrosan na o Medina Zongo Junction no abrosan na se ho na Dr. Mensa he back nke ye wo na obi wo no ma na nyame pe na age no wo mo de wo be hwe machi de kwan awie ya de bonsam abu nu yagu nasum na wo mpe nkwaje ne sebe se wo be de ne ho de obetie ye but wo wie ya abonso se ye se Dr. Mensa na be kasa ye wa sore ko wo wie no endi obi won so na nyame pe na age no omo saa de ye sole ya obefre na fi woni yedi nkomo ntimi nu ya bada se ne ye be se ehia bi wa ha na mpese me bisa se na wonyim na unhu kuna se onim be makora wonyim wa eno e sasa wo hu na nya sasa oba se bi wa da ho ne be mada na unhu kunu se ne sasa ne di wachiri sasa ebi mu check time ne nsi so unse ebi mu timi ko baabi awia anwumre no akogye wo baabi asoso sasa ni wachi a onye sa sasa di wachi a obefa mema be num na obde obe wadwe se wunyansa na wodidi ho but na etumi bi na hante wo sa ye fen asazel sa dwaman ho homo a kana mpanifo na haba bi wo mo fen na nabere wakata oto yenka ne sa me heada me makata ho eno na ye de ebra sa ade no wo mo a mo bobe si bra dwaman ho homa betena ne sododo sa anko ade no na ye de ebra sa ade no da se ne be se me da se pa doctor what do you me yenko Confanoche blood bank honomo ye wia na say ochina me say be 2 months ni me difufuo ni abankwan sa ochina moja no mo de montwe amanensa montwe manensa me kwa akwaji bi wo baabi agu mo de montwe manensa yani owura Benjamin ahi na ba betwetwe nkomo me dofo betena wasre saa aden nkomo ne me de wo be ko konsen ewie mo akwaba ena ochina ye di djuma na obi kura be bisa se hwan na betimi atwe moja yibi yo di kana ye de enchia kese ena de matiefo ne obo mo hwe ye ti se de okan nyame yado mo ochina enya dwumadie ne eba so eye Confanoche teaching hospital ye ne Akoma FM ena aka aboma ye di se dwumadie enti ebe se atiefo ne adofo se moja twen ade bia ye twen ede bo afoforo moja nkwa na de bia ba ye ka se moja nkwa ne ade a okwaye se bia intimi nya bi emfa mawo moja nkwa ne ade a intimi fensa nya bi yesi ni bi friend artificial blood yenton no pharmacy na doctor trauma se kokoto bi ne fabra odofu bi ana se onwa bi hia moja ade se wo ana obi ena twi bi me de ma no ana kwaye se bia so dwumadi edi no emu fa dodo na edi moja na eye nti se no kaze over Confanoche teaching hospital de bia nipa 80 to 90 de o se moja ebi fi private hospital ye bi so maze plan for no much chairman Ghana se be bia wo bia no se moja nti be hwe won kwa ebenya moja ni bi edi aba wo eni nti na estate for na adofo se we di 17 years up to 60 years that's a onyare na won de do bia so a obetima ba be yi moja ni bi edi aboa o kasa na wo se nyampa china ba betwu moja nyina edi amaye enyo moja nyina na ye betwen mbetwe be sen ye betwe 450 mils offer sachet water 500 mils ye de na atwene 450 mils ene nipadua no wo sa 450 mils no so yo ba na se be ma wo sa be du miensa na du mienu ene wo nipadua nim emu na na se numpe na nipadua ni hia enti ese de aka ni na excess blood abro so nipadua ni fanya hwe enti de abro so ni bi na wo fanya hwe no ena ba be mu ba ko pe e de amaye enti ba e be check en se moja na ba betwe no wa na wa ba so ba betwe moja no wa pom te sen moja no twe bibia anyo moja ni mpo obi bro so a wo twe be ya na enti da china wo ba nyeza oso betwu moja nyina ma enti ba ni atate se atwu moja da bi anya ni sa na obi be bisa se me ba na mo cheke se me moja no abroso anase ebi wo ho me wa hoɔden a mo betimi di atwe a fa ne se me da duro bi so nanso me wo pepa se ese me twe me moja eboa eno no kwan ben na unso obi betimi di asie sa kwan bi wo ho a mo betimi a cheke enuoma bi
ansa na matwe moja na oba ye na mo check is na moja na broso na emroso na motwe ana mo ye yade bi nhwehwemu ansa me da asemi nwa ba dedi kan no ade ba ko ehwe ni titiro ne se akoma ne send esi pompi ni pedua no ko moja no ko ni pedua na kwa no interfere bi blood pressure eyo BP ye be check eni ade ehia kese o se ehwe se moja no send esi ye adwuma sifa nurse ni no bedi nkomo abusa wo medical history ahwe won se bia ena atwamu no wo yare bia na se wa faduro bia o twea embo ana yenu se tifo etie no bia person apom di NCPC tent obi ani wa oba be yimoja e de age obi nkwa obehwe se ne nkwa bekọ ese yimu ana se bibi beto no nto no be di sa nkomo no ye check BP ni we be check weight also mudro ni 50 kilograms into the weighing machine be check weight na ma ansa na edo akọ lab on ye be hwe umuja dodo awo eno ntimi fo no fafa kan hwe ade se the machine na check into e ba e the machines ni bi beba ni a hwe umuja dodo na awo no te se dem ka se oba ne be mo bia umuja dodo awo no ye hwe se wo de na awo no e na fa o twin bi yi a into be san hwehwe mu no ansa na oba se oba be yi umuja so be umuja mu hwehwe mama akwa wontwe eske bia eni ade ba akwa etifo nhye nso obu efi se wo no kra no all for medical check up na anything e bia na eska 70 e da chena oba se oba be yi umuja ni bi di abo a moja mu hwehwe mu bia wonim bia na yema akwa wontwe eske bia e bia na wutie na blood group kra na wonim ni nyina e be check ya ma ansa na de eye ni gisem wo ni se watwe umuja awie no your card de ma wo sa card no ye donate ni bo nyam ya admo chon beba obi atwe 65 obi atwe 75 obi atwe 20 obi atwe 30 sa card ne de ma wa da chi bia na onwa bi hia moja card na say health insurance card untimi fa card ne ma onwa say wo hia moja ni ntie fa ma ni free na mo watwe moja na card ne wan kasa ode ane de so hia moja e sense wo yu moja de abo de ni ntine de moja ne ma free but e be na do card ne ma onwa say e sense wo twe moja ma ni ntine engina so mpe bi ma na e be pe bi e de ama no but impempino bi ba hospital na so beji moja otwa bi kakra ma aban o si moja ni aton ama no moja nya de eton na emom se oba na so hia moja na so ni e card ni bi e chese wankasa watwe moja e de abo apen a utwa bi e friend processing fee ni nyina ne se moja na ansa na emfa ma no ye se hwehwe ma hwe se moja no bibie ni ma ansa na de ama oyare ni no ana se de ohia moja no nti se eska bi a utwa bia na ne nche se moja ni aton ama nti tie function nso se moja no de ma ye kwa ye so de ma afoforo kwa nemom eye hwehwemo eye ede hwese moja no bibie enim yare bi enim eno ho kana ban fa bi na wa oji moja no so atwa bi kakra ede aboa baby a wo ka card asem no eho na me pese me bisa because we are sending message say na omunim say se me maba betwe moja me kita card no se me baby me maami bi me nua bi e ba betwe a na nka me order sa card ne ba se mpomo beji bibi kakra nkese nkomo de no wo fom so moji de ontwe bi da kra de ka ho eno no emunchira enchire mu netese me da simi nwa ba card na me ka no me de ye fato bi say call is a health insurance card say mo health insurance card I mean to me fa ma me maame ana me papa ana baby so for hospital okay sa na donor card ne tie sa card ne e for wan kasa watwe mojada wo de e san say wan kasa wayi hu asi wo say wo bu ani ntino say bibi to wa wan kasa na watwe mojada no untwe eske bia na ebia no bu wa watwe enum watwe nsia watwe du watwe du mienu obu watwe 60 watwe 30 say nipa no ordinary card mane maame na baby so omra ne ma ne moja e be gina so apem moja ne bi dia ma no na processing fee ne de e san say nipa na oje no ontwe bi da no obi twia okay obu also na ontwe bi da but e san say moja eje nkwa ne ntino so kwa yasa bia bi na say moja ntu be hwe won kwa ye nhwe say watwe bi da wo card ana oni card se bi oba frofro na so okwa awo so na se moje tu na anya fi ne busa so card we se moje ne bi wo honko a e be hwe se de beje won kwa ansa na hon sanka bi wo ayaka enti so wo card so ni card di han se moje ne bi wo ho se e ka se bi na atwenje si na obi anya accident e ne be gi se anya fi ne busa so wo card watwe moja da so hia moja na e ho na anya pe bi di ama no ene na yes etifo se e ho na se do bi echo e pese e ko e wi ase nyina je atum se ade ba akwa betima boa ama yarefo etimaje omonkwa se ba se obehia moja also obi tu ne ho si wo efe bi voluntary donation ni kwansa wo twema ho nipa bi yare ansa na wabegi se oba begi moja in fact wa ma tu nyina kire se bibi sisi ampofiri mu a obi okwa na enim ne busuani obi okwa no mfiri kumase asei but se moja nti o se de gene nkwa o se tembia moja ni bi wo se bi be ho a ade se meneo ye twe moja ni bi de ma yare sabia no se de be ya obi ho ka yenye bi di ama no nti efro on se brani mpo na de ama no no
ena ba betwi bi e de ahya anan okay na me bisa se ochena me wo pepa se metwi me moja me ba ahoboa ben ena ese meye enti e be se atifo se so ochena wo ba hwe se opepe bi kakra di ansa no aba obeteki obi awo kwan ofa so di na aduane anopa obi de ekoku obi de efufu de yan se obehwe se obepe bibi ato woyam ansa no aba se mpo so nya bibi anto woyam san brain nti aba bibi wo hwa de be ma wo edi ansa no watima twimoja no eye konfono chene Akoma FM makabu ma san hyehyɛ ni nyina wo ansa no yoba so na so afa efura enya de moja no betima twibi se bia wo utie na se wo de do bi so a doctor dia mo bu aboso mi bi okoji na edo na wo twibi wo do bi oda so a wo so say nipa no untimi ntwibi e bia na wo yare bi se ka se bia wo hypertension wo diabetes wo tidwa wo yam ya wo ya yare bia wonim bia no se sickle cell eye asthma yare bia wonim bia be stress se wo bia edachna wo so ntimi ba mbetwibi okay e bia na wo yoba na se beduru wo no edachna na se wo bunsa eye moje egu a ne so nya de obetimi aba betwibi okay ene Mr Benjamin Ahen ye beda sepa nyame adom ochina ye behia enti no spatus eduro na adaso na ayo adwen so ochina ba betwi moja ntimi mfa ya de mo bia abena mame sana na me hwehwe ma breakfast me hu oh enka echi ene breakfast ni ho lunch wo ho wo ho aye fe wo so ho aye fe papa ene wonya agoro ohwan femini abena fami kodwaso ebusan bebia yedru ye bo aboafo madaroma na ye so Akoma mu nsem dwumadie no asene ye ka ne se da bia ensem o ye ka wo ho no ukodwaso na wunya wo mu niam ne bia aye ato esanse eye papa na echere nso yenko 3p garlic mixture wo mo akache piwak natural wo mo daroma ene de 3p garlic mixture aba adwaman so nyame yadomo ochina Akoma FM ye betwi moja nipadua no eniema nkoye moja eni afunsani eyie ewo mu a wuntimi emeye sa exercise no ebi enunti eni eso se wodi awie ya bowro mu ewo pharmacy shop herbal shop anase chemical shop bia eben wo kwa akacha wo mu se wo mo piwak natural 3p garlic mixture edro ni bi na enom na efiti china no besini ne memnenda no behu se ensakraya ba na afa nipadua no bibia aye kama moja no betimi aba betwen ama bibia aye kama wonum se ye edro de enya de se ensuo bia eka ho afein so yemfa ensi jaso yede nuane no egu minerals kakra vitamin C so kakra epiato a ebetumi abo ama sa nyonyono na aya na edi garlic echi no bibia efri honom pedro ni bi enum ni peduamu niema enkoyie number ye freso enie 0248928824 announce say 0201000021 Congo ointment so esiesie wedie no ama wedie no akasa wedie no eyinkonya ma wedie no enya kono wobi wo hono ma nanimutum na chiko ebu susu kra no na chiko nanimutum sa wedie no de yempe enu ti siesie wo wedie na wedie no enye fe wedie no etwemu ayedum nkane akra na enu ankasa frefre dom eye Congo ointment ena edi wakegire mu menim de asisi ewo wedie no ni a enu ti enye wakono enkrofo ehye kaba etwa wo mo wa mu no wuntimi nya bisansa wedie no enya kono aya akwaji Congo ointment ni bi na fa dosa wedie no eni na bibia enye kama efri natural ventures enunti wobia enka ncho se eniema ewo Congo ointment mu no eye natural wo de ka wedie no ni a enya de sensunsanso boni bia ewo ho me pacho wo mo si enka ncho se wo bana ya wo bone diaper no onse ya na eche enti wunyi diaper no na akoda ne to ho no aye bibia wo ho aya fa ointment ni bi efefa ho na bibia nso enye fine 0249017101 and also say 0204616161 kwaji bia na bibia enye kama good morning herbal mixture eye kamfo e dia maun etimi boapa nipadua no eye kama nipadua no efrishro ebesiase yade eje wo bosho ya na hadwene enu ti se siatika yade ni bi na age nipadua no abosho waposo etwetwew infections abeja himfie ho abosho ene ye ulcer anase wo kofikyira ya wo edi akire no eya na nya homeka edra yinim ne kamfo e dia mawo ene good morning herbal mixture eno ene ye edro ba
kwa sesei ebua pa ama bibia so aye kamafo ani kire moy first over the counter ewo atase enkwanta aye akopɛ aduro ni bi eto onobo sa kwade atobiase market ono so aduro no benya bi ato oru akwaku drug store enso ewo adubiase Mr. Jobi drug store ewo fum so ena afa Francis Mensa Herba enso ewo adubiase baby ayabobo wudu wani echire mo good morning Herba mixture no wo benya bi anom ama aduro no aye kama Fred Doctor 3 days ewo ahoma no so na ye nchire wo mu enkosi asese de beya wonya mistake ewo bra wo fa aduro no 0246594117 0246594117 afei yanko platinum packs ho na yanko jiteka webo so papa ye de ebe 7 na wotwi mu ama ya hoho na ye invite wo mo no wo mo nima benyam medical yanka cho se we preman ni na wogidi senya yonko eni sikani dia aya di preman no emaninsu eno ti platinum packs wo mo da roma na take webo so eye kama ye de S7 ye ji 3.4 ne 5 ni nada ewo ahoho anim ne ye kwa akwaje no bepa cho wo wudo nti ya ye colors ni bebre enti wo ba che ye event kra wo de e kwa akoye wo si obi wo honom kra wedding take away bo ni say tum na ada wo ye wo wedding na say ya ko platinum ho na ye ma won cheche a efe se de be ya take away bo na ye de e ma wo no any occasions na wo ye no ebetumi SUT pa cho fre wo mo e wo ahome so na ne wo mo ento kese 0243908607 and also said 0244281117 platinum for say enjoy your meal now winya ko charistic ventures honoma medofo oh how ho sanse Zahara nipano ebuso ewe adwaman so ene yo kanshi drug lane drone ewo ho herbal shops ahodo pharmacy and chemical for yato nro no e dia petian said de yade no esitie bia charistic ventures for say ehwedro ewo ho de hia ene so bebo wemu ewo miaya yede atodwai aya bomodin cheche yade no mu na yemfa edura ebetumi aboawo na etu yade na sidekudeku a emabie mu emfama ene sika ho eden enti wuto edura aya to de papa preko na to de ebetu yade no asenemom enye de ekwa akosrosro yade no eni 0246348334 and also say 0248569335 kwaje dro ni binom na bibia enye kama nana ajema spiritual home medofo eho ena mekanfo ediama wo serious mu osum enipa nye enunti usum body an osum kodu nana ajema spiritual home se yenkanfo enfama on say eniema enkoyie ewa abrabomu ama niema aye bisi basa nunti enwo baye aye fa koda nano ebra nanimu na wonte nete enfama waka cho se eniwiase mu osum enunti niema ehinta ewosumase no na dawroma epie ewo honamani sa oba na hye ya enti kambe ne wan kame tutrumika na ma kyerɛ namba na me nana edinkomo sanse enenipa etirimu adwene no we hunu no wan pe baabi amfa ho ansha aya na wo ho ya kyerɛ wo enkran ye wo Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters so ene nana eni kasubom e wa homa yi so 0248544058 0248544058 kwashia nanan na bibia enye kama na ye de etu etiefo ene adofo nim say nyame adom a PM Travel and Tour Agency womani media general TV 3 mono wonia TV afenso so kumase na mama Brown womani nada kwa koshia wei vacation in Dubai enti say woni swadi hunu say wo bekwa kwone nam desert ne so na wanya sa experience no na bobro form bobro anemu na bibia aye kama ene we branie say woni na mama Brown vacation in Dubai na makwa kwa chele amanesie ebra no me bosumeda etoso edumien sa 13th May ekopem 21st May ansane adudwumedie no abaweye enti efri no kro ya obetimi aye registration na mom 5th May de na deadline no aba ene recruiters ka no apempempem kra na nya de se yebeje enti tuturumikai na kwaye sa reservations no eto honom said the beya obetimi ebuki with stands wo mo se emfanto anim se eye wonkoa na wo pese oda dan ba komu a sika obetua $2,200 na emu mo pese woni obi na share edan na eno so $2,000 packages ewom ebi enie flight ticket no return Dubai visa hotel and accommodation international transportation to law activities afei enanso amukodie mu breakfast ni na
nyinaa ehye sika yi mu wompe we na peka ya moto mu anu wayi number ye fresu eniem 0509404627 ananso say 0303943257 tutrumika na ekwaye wo reservation anampo say onia TV front desk wonom eno ewo Accra kwaye registration na brenu dra wo mo ne wo akochele ewo Dubai ye ko Agbozo Herbal Clinic enchei ena yete wo mo enka ebusua yegusua etu fo say yade no age waboso ene se de manu esia ye de ne wuntimi enya sa apomudi ni bia eya Agbozo Herbal Clinic ene ye kamfo ede ama wo wugidie ewo misi eden hahan ebesa wo yade a ene na hwe ye baako enienim ehonso ene Agbozo Herbal Clinic woni aye ne wo mo eye dwuma no wo mo yenimdifo enti so waka bibi ede kire wo hia ne so obetie na bibia aye kama typhoid fever modumani kire ho junso mu wo haw aba ho ho ne wese wo ko yade nketenkete a ewo mu ewo ma ene mema enhye mu no ya afako wo sisi eje ma wo de ene ho maka cho se mema na mugina so grangran na ehoma de no enkoyie no aye afako Agbozo ho na won siesie ate no enfama wo de pema no oba na twene to asesa atim se esinu mu tano na ema no enije ho enti Agbozo nko a ena etimi di sa adwumadie no ema kuma se de chem so abna na Friday enya odia wo ma menya adwuma ye adwuma medase enti medofo Kumasi de Chemso, all the insurance junction, her number more fresh to NA 0553417752 and crying shop and I want to Krana 0241750282. Call Agbozo Hona Bibia and Yakama. I pray my folk would do our N17 lounge and restaurants and a restaurant a papa and Noa and Yanakama. Would you with me say a course ye papa will be unconscious where Pia cry and shop because I will consume and I would disanse wo munu ane de kama yesi face the one no konkonteno beje de kama pa wudi anya de se wo motro mu ebeyinka na emom ekwa kohuhuru nipadua mu unim se wudi konkontena wudi ni ya eno kra no dra etimi esiesie nipadua no eno achi yema wo pastries ahodo yemfa menase emoshoma eno soso ebi wo honom hyane nso se ye wo conference hall a efa nipa etwamu be se ahanan enti wudwumadie bi a wudi no yafoni echemu ho na yensomo kumase ha ye wo agric junction eno ewo kwada so kwantempon so edwada ekosi kwasiada ene ye adwuma 0530668585 and also said 0542787278 kwai na bibia enye kama yade wani na yade time herbal mixture ena etu ase yade a eji nipadua no aboso time herbal mixture ene di etu ase madede fever edra yenom time herbal mixture ene wanu moto wuntimi ene di wey akonhoma ensoduane ni siwanu wuntimi ni a time herbal mixture ene ebuawo waposo enkoyie immune system ni yempejemu se de beya ebetumi akonya de wa time herbal mixture dro no ena mekanfo ediama yenumedro no dada enti hu senkaye no eyetiawa fuani kiremu ewo heba ene pharmacy shops ahodo ne koji adro ni bi 0244417669 0244417669 grow fine herbal tonic mojadro mu kenkon mojadro mu super mojadro mu kese eno ene yekanfo ediama se enye mojadro nko eno ena ebetumi aboa wo ama ubibia ayekama wode wonim se de adro no esi ye adwuma behwe oba ya se de adro no esi ahyehye no ama no aye fine no nyansem ketwa enti adansedie ni de ye pinso na no wodi pagi ho adanse se na no pagi onya ne bosume no esu se ya se de osikika mu ofie ho na eha adwene doctor man na adro ni bia wonom ye no ene pagi etiesi bosume no so kra no wanka nche so obu ni nsa anhwa awonte enti kope adro ni bi enom na wo so menses na aye dede no enti mi embre dede no ase me pa cho hye yen e wo digital herbal clinic no e wo Kumase Amakum runabout ya Bank of Africa ubenya droni bi ato eno echi Misty Herbal droni bi wo Hokolenak Fredimens Apidank Pure Live and afa chemical ne herbal shops ahodo no enu ni bi apete wo hono ma wode wani kiremu a ubenya droni bi ato 0244596532 0244596532 aya prebinum na bibia enye kama afa snack ba ko a awie yedede awie kra na komode ya yede etu enum amoko no nkakra
Wibi biscuit M4 Food Limited one more darama and one more Wibi biscuit ni bi aba biscuit wey emu aduru enti wi ba kwa wo maye senya obetime bubu ni se communion no na ade atoto nkoda no enum wi a ma wo mu nsuo no mo fa MP su bibia ebe kama nkoda ne beda ama batan watimi aye wade enti ekwadwa so a biscuit aye bisa eni Wibi biscuit ya Wibi na me sumi enyibi 0531003892 and also say 0266830003 obaya abena eno ho ayefe onso ho ayefe paayi ka kire wadamfo ne se mepebi upebi wo ho matse why pacheyo mepebi pacheyo ene ya Friday enti se ne ebeko bia no eya afache yen eya afache yen Friday die eboja ye ko na kire se Peggy mumbre mu na ti say the sheet die minim say pink sheet o say den o Reverend Sia bre mu na yenkoi we die am say die me hunu no we ye Kofiata ene Kwakuata aware part 1 and 2 o say Messi Kofiata ene Kwakuata aware part 1 and 2 onim ebrebi na minim onua bi a oti Kumase Bantama na sa onua no na oko Jehovah Witness na odi obika ana police for call say omo kwa akoche no edu omo ko bia omo nkoto no one day bi omo call ho ahomache to omo call ho ahomache no ana na yere bie pono no ana be ma no so ka kire ne yere nse onkanche police for no say oni ho na watu kwan ana police for no bopono ni mu no oba no ba ni kunu no enchen ka kire nse unim se me koye howa o Yehowa me kono me die mentwa atro but Yehowa fo we die ehunu se atro nko a one wo obey o se be me from time ohun no a obetena ne nchen nyina no wa muwemu da but o se wa muwemu da but we die be ma na me ehunu se wa buwemu ama enne no waka no kore so etino dia me pese me kanyina na se wiase no kore ba kope ana ade a Kofiata no aye no me ho adwiri no me pa because minim ba ma bi a ono obi akohia e wo ba bi ho ba ma no oba na wo okono akoto akwala ni din okoya ba ma foforo nso aba o se akwala ne ye ne ba oba betu didin ba ko ma ne ba so okoye ye hu ni bi but me hu no say sa Kwakuata no because of sika 3.6 billion na ote ye no na osise de akwala no kra no ompe Kofiata no omfa yampa ibu nyina na say yishira suma Kofiata no but me hu no say oba no ani Kofiata ntem no odo no enhyeda enkoyi oba no enhyeda no Kofiata no esre rade say ebra yebe kono mu akotena se no erade ma odo ene anigye intimentena woncham because me hu no say omayon kofa no enya de ebegina enya de ebetena ho because oba no respect a odema Kwakuata no enye bi ena odema Kofiata no em say because of a brenti medema no bisia ajua nana ya yonko ya Rita abena ata debe Kofi ata Kwaku Rita abena ata Kofi Kwaku nipa bakofo okitantafo mienu din na osu Rita onye nsu ni aka echi ne doso pa na meme nyina fantu omuhofo Rita abena Delilah Rita abena Delilah ya di enti na mefe ni Delilah de odi ye Samson enu abia ne Rita de aye mema ni mienu no
Komfo no chi eyoba ene ku no. Samson oba ene je na ho odin free ne nsem. Lumba ka asem bi osi efie beye yi a efrima. Efie ebe hia efrima. Ebi ena Rita waye. Rita onyem. Wako hia bema. Se wo ka no kro, se wo anka no kro. O ma ho kwan eme ye beye ho ade sesen. O Rita kro ye. Wasa ma ho kwan ama kofi ata e de wako keme akwakwa ye ho ade abre wo busuafo ni mu hwe. Rita di ade ena na wogi ni wo wiase. Se na wo mpe kofi ata aden na wudi nachi ene ni ko keme. Eya ho kyentia eyo ohientia na wudi nachi ko ya. Eba ne se ne de oni na nam kofi ata so. Ana ne hunya fentia. Rita wo fe na mom wo beauty no eya beauty without certificate. Efise wadwuma wusua no otuso wanwie. Enti wo so wa ho fe enyansi pisa. Mame nkwane mame so. Edi adinti ana mame ukọ bema ukọ bo na mane se wo hia no se obehwe wo ba no. Eye wo hia dondo na ne ebo no kwakwa tafie ni ntia. Na wo ye sa wieye no edi na wo ye Rita se wo gya na jeje mu. Ya Yehoafo menye friends religious politics bia sa no motie. Se Yehoa ni baba ana Yehoa ni baba makofo obi ebi mo. Na se wonni omo enye witness omo ka no kwanhwefo a ana anyo no. Ya bana mo na e kwanhwefo. Se wonye wonnua omo mma woni nka wo fie ho no da ebi na maame ne yeye no. Nenne aware bebra eguo ne mma bebra omo kwa aware se ne mante bia omo ne nje wa aware eyeye maame no. Edi entena na wo beso omo mienu betena eye wo hia ni ntia na wo pesa wo ba no ko fasika ni ba fie no ma me papa wo so na wo sika no wo he na wan wo ba na antum wan wo ba antu sikam wan wo ba ba ma antu sikam na so pesa ko fasika ni de ne ba aya omunya ayen mo na mo de ba wiase mom na mom yeso enim de eye ma me kwakwata so ono ne ni patitiri a nsem wa nyina afa no so oye tibonko so bema oye bema sebi na janan etese abo dabo de esu ni mfaso na ntwe de mpo de ye de fertilizer enkokọ de ye dugu aburase na kwaku atade bema wonam a wototo pa ewu rofof ye ne wo kasa wo bosisa wo ha me kase sana wo de ye mani nyina sana wo de ye mani nyina Obama yo nyina ni se obayi Obama ajonso na wo bese kire wo bo na wonam wusu ni faso bama utimi gina fidie su kase media ma wo horo mensa mede ne ma no na ne ko fa abaya yi ne den wonnim se wontimi hweba no aden na wo se wo de baba wiase wo no obi okepko sa wo ne Rita wo ne ya fa ni se obi foforo so wo edie mpa na wo ji wo wiase kwa ku shebibi ye na wiase ena okwa kofi ata soso no ye desperate ana se mana asa a wutimi fa obi baba wonyem Abusuafo 0243114497 0243 madumo Mike 0243114497 0322498035 0322498035 mato chok. Hello. Good afternoon. Good afternoon. If I talk, I somebody simple and say, "Mukwe diani simple." Me pacha edasi. Pagi for anusie. Ewia se ohun kofi ata. Onfanye sua de. Meba. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Fine, na pacha where Nyame adumo pacha odini baby afrefree. Pacha mpela bu kasati mankana so. Abu yentie o. Pacha oba no dini pa. Oba wutini ni mama mi ni mapla. Yesi ani ga bia no mo so no so na to mo kan na no bia ni. Enti akware de enka ku ata ne bia. Ila ma ta ba. Yes, edasi. Hello.
Hello, Obaya. Good afternoon. Good afternoon, Obaya. Radio Union. Nadia, Ade. Nadia, Obaya. Obaya, radio is making a kakakran. Obaya, you are now do Obaya now say a J. Now, them and in fact, a banner. Obaya, I'm not a banner any day. Obaya, Ghana, you never give the pass. Bẹ́ẹ̀ma náà yẹ di banama náà yẹ ní bani di ya bí sẹ́ yẹ di omi ayẹ́fà yà mo yẹ tipa fẹ́ bi ẹ tó so bẹ́ẹ̀ma náà yẹ ní akásẹ̀ yẹ ní ba no ọbẹ̀ ká mi dé bí ẹ yẹ twẹ́ mu no wọ́n dínà no bẹ́ ká wọ́n dínà no ẹ bẹ́ ká mà akora no na gyina yẹ ní bẹ di edi èmi yẹ paa ni ya mo yẹ di omi na yà mi tó so yẹ ní sáà dé yẹ ọ ọ̀sẹ̀ náà mi ká sọ̀rọ̀ mi sè ẹ yẹ Arab countries ahọ́ kàdé yẹ kẹsí mi wà ní ti kẹ́ntì. Because when you're back, when you do for Bonsam Bar, you did me. I want to Ghana. Earlier decision, or do you say the community say? Bonsam. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho Dino baby, I can say free. Maybe you are from Timpabi Joseph. Me Pacho, why in low radio no camera? Bedi nyame damos asam se de musika no enoa no eba ne kofi ata adia nyame sira mo pa amen Peggy for one sina me say kofi ata on fa yesua de okay ma onye bida se obefo obi de hia ko keme se okwa akosensan krata bra ne maame ne papa enyina honom. Good afternoon. Good afternoon. Pacho Dino baby, I can say free. From Auntie Maggie. Auntie Maggie, Pacho Yentio. Hello. Mammy. Minyakwada, na nyine mfika. The person part Kofiata, na me banya kwala no. Etina na ho. Akọ kwayi wa, city council wo, abra oba no ma menimu wo hwe, ye ka bibia wo se ba no wo bowa na the baron the charge na what charge na eso e wo so wa hye ne de na so want so na won fa akwara ne papa de ma no wo pe ba bi ntina na se de kwa nyina ne yeko me na me ba ni Kofiata me ma ne nya koda wo nda me ma ne nye no Kofiata na mto ni futufo na the baron no ko yo ba wa de o ma me no Kofiata obi eni mu hwe watira ane kwa bale Obano, what say? What catches a one yam? I'm when you pass and one yam. Adwa chewadwe na yonko. Me say Kofiata. On fa nyesua de. Me ma ne nya bida. Oba ye nyem ye nya ne ho ade. Unim so so onyem e na odi ne ko keme e ko sensa abra na busuani bia enka ho. Ewiase wo wei se wo fa de adifodi a wonya asema adifodi ebi e na reta de aye no ohunu se wo Kofiata na wadwene wo fom because oba ntimi nyem na wonya wadwene se kwakoye ne ho ade e ma na asan wo wiase ana wusika no nim de wo de ye wo ya Father Christmas Kofiata ye be ka mom na mom de ye nani de ya e wo se ye ne hu ba bi anokre ne da Medase Mesrao nyame adomo adwada ye be san so Eshia nemum eya afre number no 0530507849 0530507849 asembia wo bisa ye na eya afre wo hawo ne amane bia nso so na se opese ye bemu a frɛ na ye ne wo ntwetwe nkomo enemy team no reverence ya apply live Peggy sanso ena na bila kantanka e produce show no sa kwade status enso so eka ho rasta ho ofe mpese ono nso so eka ho midin edina na ya Owusuaa Bempah. Have a great weekend. Bye bye.